Akıcı derdi tezdi perişanım. Tüba jarabın huy betez be veladım. Dışı kezdi bayi bete yarabım. Yakufum mavi hasret andı barını. Akıcı derdi tezdi perişanım. Derin derin darım sıveda be her şevreş. Dilimin davu eşti bejin ve giden beveş. Kimin dibine bejin boy devreş. Akıcı derdi tezdi perişanım. Derin derin darım sıveda be her şevreş. Dilimin davu eşti bejin ve giden beveş. Kimin dibine bejin boy devreş. Akıcı derdi tezdi perişanım. Serem ser çokate forsu pikale gbama. Tübu ba afamı eştere velat mama. Akıcı derdi tezdil perişanım. Vezi tübu hatabı müredelim şaba. Serim ser çokate forsu pikale gbama. Tübu ba afamı eştere velat mama. Akıcı derdi tezdil perişanım. Derin derin darım smeda be her şevreş. Dilimin davu eşti bejin ve giden beveş. Kimin dibine bejin boy devreş. Akıcı derdi tezdil perişanım. Derin derin darım smeda be her şevreş. Dilimin davu eşti bejin ve giden beveş. Kimin dibine bejin boy devreş. Akıcı derdi tezdil perişanım. Ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibab xêr rojbaş bînerên azîz dawiya heftê dest pê kir. Me îro jî bi straneka xweş bi dengê Gülay İncaz dawiya heftê dest pê kir. Bînerên azîz em ê îro behsa kêmasiya vîtamîna D bikin. Welatayê me her çi qasî germ bibe jî ronahiya tavê zêde be jî dîsa jî kêmasiya vîtamîna D بهین انسانان را گلکی درد که و حاله ایجا سدما و چیه ویتامین د چما کم دبد برنامه ده هر وکیدن تاثیر که چاوا لسر نخوشیان دکه اما ای رول سر و مسئله باقون و جد کارم پرسن خو پیامه خو جسر واتساپ اجمره بشینن تلفنامه 0506 657 533 62 کرم کن و جی پرسن خو بشین اما جی ببرسوینن گلک میوانه منی هیجا ایرو دستودیا مدنه کرم کنم خیراتن بدن میوانه خوشی پسپور نخوشین داخلیه محمد فاضل ادباlı ماما تطب خیراتی نه خیر ادبانون تشاوی باشی الحمدلله باشون باش من امجی باشین گلک سپاس tıkım پسپور ortopedi u travmatoloji operatör doktor Ubeydullah sevgili on bu xeyratın Ritazi
Çay mamusa tıbaş Başım tu canı hoş geldin tu baş. Başım spasıkım. Sıram 5, Gülay İncaz, Gelek Spas, Ali Ekber Ergün, Haluk Devrim Keskin, Sahi Mertem Malavava. Binere Naziz emedes bir sohbet ahı bikin, le avliyen ve treho temaşa bikin, paşa daviye haftaya dest petke. Welatê mezêde tîna rojê distînê lê dîsa jî kêmasiya vîtamîna Dê di welatiyên me de zêde ye. Ev rew ji bo tenduristiya mirovan giring e û dibe sedema gelek nexweşiya. Di van demên dawî de bi gelek kesan re kêmasiya vîtamîna Dê derdikeve. Di serî de dibe sedema êşa hestî û movikan, bêhalî, serêş, zikêş û weşandina por. Kêmasiya vîtamîna Dê çima derdikeve holê. Kêmasiya vîtamîna Dê çawa tê ferq kirin. Têkiliya îskeletê mirovan û vîtamîna Dê çi ye? Ji bo saxlembûna hestiyan dibe mirov çi qas vîtamîna Dê bistîne. Ji bo hestiyên pitikan qasî hewce pêş bikevin divê Dê û bav li çi baldar bin. Di demên yextiyariyê de têkiliya qelsbûna hestî û vîtamîna Dê çi ye? Divê di kîjan rewşan de nexweş biçin doktora ortopedî û travmatolojiyê. Sedemên di demên dawî de kêmasiya vîtamîna Dê zêde bû çi ne? Kêmasiya vîtamîna Dê bandoreke çawa tenduristiya mirovan dike. Zêdebûna rêjeya vîtamîna Dê mümkün e anna wextê zêde bibe çi dibe. Vîtamîna Dê herî zêde di kîjan xwarin û vexwarinan de heye. Vîtamîna Dê ku em ji rojê jî digirin ji bo tenduristiya mirovan bes e anna. Bersivê van pirsan û agahiyên hîn zêdetir tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê ve bê serekrana we. Dawiya heftê dest pê dike. Yani ronahiyata ve her çıkasil velatê me zêde be jî mixabin dîsa jî bi hin insanan re kêmasiya vîtamîna D tê dîtin. Yani varonjan jî hakikaten dünya jî pir germe. Mixabin li hin cîhan jî daristan dişewtin. Yani awqas hewa germe, awqas ronahiyata ve heye dîsa jî pirsgirêkeke mezin e kêmasiya vîtamîna D. Îca mamosten bi te re dest pê bikin. Vîtamîna D ji ber çi di bedena me de kêm dibe? Em vê pirsê dest pê bikin. Ev vitamin D الوظائف ما والدنيا تمامه دنيا شيء زعف مهمة جلك مهمة حتى çıkar roji için önema vitamina D hezedetir derte holi. Em çava karın bejin az xwaziyaz peşi bejin vitamin D çiye de kanıma bizanbe çama. Bele. Vitamin D vitamini dehab çeşit vitamin hene. Vitamin D do heye, vitamin D sisi heye. D2, D3. Vitamin D2 kuandı bejin nava tişte şinatiye u yeşilika da hene bitkiseldir yani. O ya vitamina D3 ya sisiyaji nava tişte hayvani de goşti dane. Ev her du jivate ku insan dokhun disaji fayda nada insan. Lazım ku roş va vitamina bibine va vitamina bike aktif. Yani vakti ku tkevelaşe marif ne aktife. جا نخوصا به تشتي خوارني كمرف شقة خوارني بخواجي فيتامين د مرف تام بقاعدة وأصول جي مرف خوارنا خو بخوا جسدا ده فيتامين مرف تمام دبه جسدا نوت جروجة مرف دستينه نخوا دمكي في إيرو جركم فيتامين د وقت تيجوتن فيتامينا حستيا يعني فيتامينا روجة جي مرف كهرباء لجواك تندرستيا الدنيا فيتامين د را هنجي مهمة هنجي تأثيره بالزعفن لا جرا قلت هدي قلتنا هرمون قلتنا فيتامين د هدي وكا هرمون كيش حتى بيجي هدي أوروبا بيجي بالكي بيجن هرمون هدي يعني أو وكا إنسولين وكا كوليسترول وكا كورتيزول زعب مهمة يعني أفتشما مهمة از فيك ارمبيجم فيتامين د وجود انسان دا زح قالك هم هنا از فيك بيجم درك وتاثير نكتنا لو ما نتبيجن هرمون فيك اش سريفا داس بيبكم كو زاروك كو هجا نوج خود داي بدا او زاروك كو حتى مازن به حستيبي لازمه فيتامين د هبك حتى مازن به كو فيتامين د كيم به او زاروك مازن نابه يعني برا حستيبي خوار شد من حستيبي مازن نابن خوار بابا دگرن جرات گوتن راشيتيزم او انسان كو هجا وقت خود داي دنانوي درناين زوبزو درناين يعني جي درنجي زودشكن او دنانه دايكه يكوس süt ana dişleri. Bele.
او جي زعف مهمه مثلا انسان كيكو حمل به دجان به يعني بيراجي احتياجات فيتامين د زعفه نكاره تفيت بيبينه او فيتامين كيمبوناوي ديجا زاروشي تديج حمله دس بيكر و اف انسان وقتكو فيتامين د يجا وقتكو مزنا رجن بيجن ناتشا بالروجي بفيتامين د مينا خوارنه خويا كافي اصولي خوارنه خويا كو د فيتامين د هنا كو ناخذ دي فيتامين او كيم دبا يعني انت قلت جسدي نوت جطافي عم دستين جرونا هي عم دستين نوصا هجمارك زيده يا براس زعف اما سروي زعف ساكن بيجم اف فيتامين د حستيا دا هلا حستي حلاندن اگر كو كيم با حستي حلن يعني جي حستي وقت كو زودشكن يعني جي وقت كو انفكسيون مرف تشبه انفكسيون مرف زوب باش نابه انفكسيون حتى افاديجها تشار حب قانسير هنا ليكولين السرواجي ساكنه بيجن فا تشار قانسير د جاكر و فيتامين د هبه كيمبه بورا قانسير اف قانسير زوچدبن يك جوا هيك بيركا اوفر قانسري يك جوا قولون قانسري يك جوا بروستات پنجشره پروستات یک جواجی قالم برسا قولون مگوت بله يس بيد سنجه بيركا اف قانسر جي فيتامين د حتى قولون يعني تاثير پنجشره دك كمسيه فيتامينات و افاديجي ديانج انسان هي مقاومه تاع انسانه لقرشي نخوشيا بهزدك زو ناهله مرف نخوش بكبه و فيتامينات د هنگی مهمه انسان وقتی که دوگوتن وقتی کرونا در باز کردی وقتی 3-4 سال بری انسان که ویتامین د بوارا زیاده بو او کرونا در باز کردن تشتک نتحسره و ایکو ویتامین د و gerçekten کم بو درنتن کرونا ضعف ضرر و دینه بویج دمرن يعني هو قص مهمه ویتامین د يعني نخوشيك وصا مهمة أجر كو إنسان نستينا يعني يترنج كافي مرف نستينا زعف نخوشية مرف بي بريشان دبا وتكاجي بي نزانة فيتامين دا كيما حتى مرف راس كلا جانا وصاب ليد نرن دبيجن ولا فيتامينات كيما نوصا بشكايتك كي كوسا مرف بيجا اف خصوصي بالطيبات جبونا في اف وقتي اف هبه فيتامين دا كيما مثلا ياكو دبيجن حال سزه بحال خوام ناي بوري مدوشه از بقوتم يعني حتى ديبرسيون جي تشاركيكو كيمبا يعني شكايات وصهنا نخوشي ديرا تبي هفدبن انسان كي كوبيجا از فيتامين دم هي يكشك ياتكو صابت تنا بيجا جبونا في از بيجم فيتامين د ما بس روجيكر روش اگر كو روش بدا جيجا انسان دتشرم دا او دبا اكتيف اگر كو روج نبينا فيتامين د تخمر بداف دا بخوجي اكتيف نابه و افتش جاي وقت كو اكتيف بوجي جرك انسان گورچكيوي و كذا رش هر دو جي سالم بن و هر دو نه سالم بنجي ديسا فيتامين د اكتيف نابه براني دبيجي ما مصدسته خول عليه طافي فكن و از في بيجي بيجم هر وجود انسان هر درجي روج ببيناجي هر در نوكبه مثلا انسان كو ميوازي دبن يكو ميوازي دبن فيتامين د فاكيري بنجي روج باش فايده نابينجي وانسان كو نافا دس جي روج تشيناكا يعني نافيتش بيجم فيتامين د تشيناكا و افتشتا ديجي يا باش نافا دست افدر بله جيكو موتن تدتنن وانسان ما زعف جراجي وقت درتن ما جدرفا جبونا اسلامي جبونا تسترجي تدي خدم نخمينن او جي دبا فيتامين كيمبونا سبب فيتامين كيمبونا سروان قلتي بوانا بيتر دتي ودا انسان كو خو بن نخمينن جي برطافي دي سفيدا نابينن اگر كو انسان بن جامي دا بجي جام وقت جام لي خجي جام دي سفيدا ناده يعني چونكي جام ناهي فيتامين راست بدنا نعمل اشياء طبيعي ببينا او الترافيولا هي بهي والترافيولا تدا درباس دبه مرف به او تشي صار صور دبه وجوده مرف برونز تشد انسان به اختيار دبن والترافيولا لما لا يا لازم والترافيولا بيه والترافيولا د جامده درباس دبه
انسان برونز دبه لا يا ultraviyole بي او يا فيتامين بي çetke او جامده درباس نابه يا لازم جي اف هي لازم کو مرف ساعات یازده روزه حتی سه پشتی نیورو و گرما کو دیکته دوی وقتی دا کومر بر طاوه به لاش مرف وکری به هنگ مرف او که دبینه ویتامین د مرف tam dibine و en ya hindik jî yani herî hindik jî gerek مرف 12 دقیقه نیو وجودا مرف وکری به اجا که نیو وجود انسان کسی چی نوکریه نسانه نخواه صاحب گرک ان از یا هندک مرف نی ساعتی بر طاوه بمینه روی مرف دست مرف گرک روژه ببینه و به پرده یعنی و لاش انسان می ترکیه یه داره دیجیت بجم قی ضعف واجی وقتی که روز و دیک وره وقتی تام گرم نیو رو دا تکس ناچه بر طاوه لازمه evji aslında evji göreveke evji veke tedaviyeke marif bخوا marif gerek jbuna vej marif her ber taviş xarab sekne yani dike jber ve herkes azanım ya azanım herkes jber tavi xwa draven bersiye evji de و انسان کو بورا قانسر هبه شکر نخوشیا شکر هبه املم بozukluğu bejin girtina مجاندنا فيتامين د نخوشي روفي اور روفيا ميدجي هبن ونخوشي ulceratif قوليتها نخوشي قرون هي نخوشي تشوليا قصه اوجي املم برا چنابه يعني مجاند چنابه بو تواراجي فيتامين د زوتر دكت ميداني Bəli. Yəni bu hər avayı həm dikarim beji tesiri bedename dikat işte ku ez zanım gelek tesiri hastiye mrovanji dike. Yani gelek kes demakan bejin em be halin hastiye meteşi jiber kemasya vitamina D'ye icazet veya jutkazım Hoca bepirsim lewra sporya ve mamosta. Yani hakikaten ji mamosta ji baskir tesiri her deretke, tesiri hastiyemetke, tesiri poremetke, tesiri vitaminin dindiken, tesiri nakhoşiye dindike. Bele, keremkin. Tesiri yeka di jihad biram pıhtılaşma. Xuyna maraf kut nava pıhtılaşma heya. Bele. Darbas be ku ev vitamin D tene be pıhtılaşma ji çenabe. درکه کو خوین به دوام لی خوین به پت او دبه او جار جاران دبه صدما قریزاد النفس و خیری وجی کالسیوم زیادت که یا کالسیوم فسفر ج بارساق رویا دمجه دینه دخل نابا هستیا او جی گرفت که وی جاکتی کو وی چنه که نخ نابا خوینه تانسیون جی زیادت به دادی کالسیوم آنتاگونیستیون بجنیم و خیری وجی کالسیوم قلب مرض در ریتمی جی چید که اگر کو د ویتامین کم به ریتم انسان جی قلب ریتمی او نابض بجن زیاده بونه لخصنا قلب بله او زیادت که یعنی ریتم دلم روج پرلید خبر یعنی نخوشیت قلب ده جی هيا نخوشیت سر دمار هيا نخوشیت پتلاشمه ده هيا بله يعني بجن قيد دركه کو تاثير تنبه تنه يعني انسان کو بجن باراسيوم هيك كزيه گوشت دشن حستيه مدشن شکایت اول او انسان خود بجن از واسطه ما بطلیمه کیجی چکیرات بجید بجی بطلی حقیقتا تدرینی ویتامین د کمال ذاتن او وستاندنا و حالسزلی و به حال بونه نخوشه توادجه هه لیاقت کمر ویتامین د درنت نخوشی باشقتن ویتامین د تنه کمال برچاوا او مر ویج در حتی د بجن اف بنه چاوا رشد به یا سبب کی ویجی ویتامین د وش پروشاندن جی چتکه به هر اوای تاثیر دکه و ترا مرفجی حتی تروید و پاراتروید her du kaji tesiri و vitamin D tene her du baş naşoxlu. Bele bele saat hoş mamosta. İca jvaj persem tesiri ke çava yani kemasya vitamina D'ye tesiri ke çava li hastiye mrovan dike. Ege mesela bazı kim em vitamina amlinin. Ege em çon eczane ku em du çeşitleri zamiyme. Ku mesela bejin em çip kırılmış kora takviye olarak yek D vitamini yek magnezyuma. Bele. C D vitamini bizarro kada زارو کجبونی کو زارو زو مازن بن زو بریوارن زو باش بن بگه کو زارو د ویتامینی بوانا کیم بی نک زارو بیان خورد بی کو حسیان باش چنابی نه زارکن کو نو هات dünyayı ne yapsan evet bazı mesela mazın dibin mesela 1 sali 2 sali 4 sali بیان خورد بی evet کو بیان خورد بن mesela ben çok yan gelek sonra rast bi ama vakti ku خورد بی ev çok yan nerma ku da vitamini tinabi او kerkerik nabi hasti durum sadece gelek elde vitamini ibrenin. Peki mesela insan ama çine damlaya amliden. Ben damlacı mesela şu anki o damla tenip kertin.
اوی زاروک گله که سر اولی تحلیل وان برن که ده ویتامینی وان چوانه بلکی دپو وان boş بی ام جو کی چا عاوزه که İnga damlak yerine ayı ne yapsa? yani ne kup yerine bege gele ke bgori her ne doktor nişamdın tahlili ibrenin ya depoyu belki vala bi em biji mesela havze ke em kan mesela şu şey tjibken Böyle. seri avli gele ke blagana tjibken mesela em baş tjibken pişti idame doziye ejret bejin damla Böyle. damla bunu idame doziye ujmazına da yoktu ku D vitamini kem bi jeret bejin ostomalazi yani hastiyem ro ne sağlamdı bi yani او خوارنه هم تخون او ویتامین او کالسیوم او دا ویتامین تنبی نه چه نه حسیم رو والد مینی اجاج بریجی او کو پیرک زیده حاسس بن لشوان بیشی مثلا بیش نه پیرک تینه ortopediyet بیشن سنگم deşi piştem deşi çokem deşi hamu derim deşi Fibromiyajı jeret bejin. yani ağlabi gelekes ev ku beride gelekem tahlili ibrenin kada vitamini çavana kema yani ne kema mesela ağlabi em bejin mesela da vitamini kem biji و زیاده دپوی والا بی هر برتاوی جی فایده نکه یعنی وقتی که دپو والا بی گله که امی سری عوریم علاج تداوی کن Derziyan jidin. درزی چید بی حب چید بی حتی سمایی گله که تعقیب کن افش دا ویتامینی کش برتاوی تاف زام میومه اما بیشتر که کیجان خوارن دایا خوارن زام میومه گله که هم خوارن جی بخون خوارن چاهم بیشتر ناوی کار دا ویتامینی زده ناوی بیشک دا هیک نیویشک ماسی گله که هفته دو جرم دو پورسیم خون جغانی کارتون اما خوارنا گله که دامی ابن زاروکه مثلا بیشتر شیره دا ماسی دا اغلبی دا ویتامین تر کیمه شیره دا ماسی دا کیمه چما کیمه وقتی که اوی کوشیر تفروشن یا آفت زیاده دخنه یا مثلا یاغیج برید کشینن تکنن بیشک و کویا او شیر بیاغ بی دا ویتامین کیمه جمرو کری جمرو کی کو ام ماست خون ام شیر خون عاصمه قوت بي حالكي نوصيه قال لك ام نيفيش بخون ام هيك بخون وجغاني ام بيجن ماسيه بخون ماسيه دا فيتامين زيدايا وجغاني مثلا كارتولا ام نزاروكا جاب بحث طبيب كن بيجي طاف زاوميمه اما في دونامي دا كو خل هذا برطافي مش خل خير بيجن هذا برطافي ابي كو مثلا شو عنديشن زيدا كو قرمه بلكي جوانا نباش بي كو زيدا قرمي قال لك شو نتش برطافي في دونامي دا وذلك مملكات مدى ام بيجي مثلا بي 45 درجه 8 درجه Romni kare bertavi bisek ki ben basın git gelme. اغلب قال لك نجم مرطابي وشغين يجي مثلا طاف كفايده يجي بزرار يجي جبرتي مثلا بيجي طاف باشا سحب ultra viyoloji شنيا يا A B C نجي ultra viyoloji işini ام تكارن طافي جيب جرن نك مثلا Avrupa'ya da bronz makinesi yani. Gemden navi o bronzlaştırmıştı jغين يجي طاف دسينن مثلا بيجن A B C Yani khoraştıkın le vitamina D desteğinin şu an makineye. Vege وقتی کو bronz زیاده bronz چبی ام بيجن مثلا زیاده البر طاوي جمينن ام خراج جيبكن bronz جيبكن وقتی کو لشمرو ستوربو او دا فيتاميني او ultra viyole B C ناتشلا لشمرو وشغين يجي مثلا ام بيجن ام بيركن ام بيجن قال لك ام زعب دلالبن ام بير نبن قال لك وقتی کو امرن بر طاوي جي امريو خط دادن او شقيق بيمري يكون شان طابع ندن وقت يكون ريم رودا او شنتين مثلا اشني ultra viyole اشني برو بيستكا وش غيني ريم رودا لك جيتكا بله güneş lekesi جيت بيج شو غيني يجي مثلا ريم مثلا çelmi زياده ناسكا ultra viyole جا اشني يجي çelme merhaba zu ihtiyardı ben hepsa روزو اختيار بيج غيني يجي مثلا كو ام زياده البر طابع بينن ultra viyole جا اشني يجي قانسير جيتكا يعني مثلا بدن بيجن لكيك جيت بي او لك مازن بي حشك دبي قانسير İcamet çıkkın demakam pır liber taviyem dissekinin. Mesela tabi gelek ne zarardı da bedename. Ne ziyade mesela ziyade ku ziyade germ bi. Ku mesela insan bünyan zayıf içine ber tabi germ bi. Kalp krizi da bas. Halatını bilin. Beyin kanaması geçirmiştik. Peki mesela bazı bin gelek seri avli ziyade germci bile ko evnekin. Yani bile tavluan ne de. وجغيني يجي مثلا وقت يكون مشونا برتاف مثلا مزارو كذا املمرو كوان دار ببيني باصش خو نبدا سيمرو كو ببيني او جي باز دقه طبي وقت يكون لاش يمرو صوربو وبيشتي وقت يكون صوربو برونزlaşmış بي ام شخاجي برتاف مينن او تاثيري زيدناكا اقسنا تاثيري كيمتي هذه بيشتي بي ضرر
Yani gelek kesçi gelek pirek birası. Ama mesela rüya zarok Hoşupune kamet be xoraş bıkın. Xodber tabi disek. rüya zarok kesinlikle em nişane tabi nedin. Ama rüya xo em hiç delali xod minin mesela em çına kremat kırın, em botoksla çetkin, kök hücreye çetkin, em masraf tkin. Jiboni delali em roji gelek xom rüya xo nişane tabi nedin. Jiboni ku rüya Bu peşere o jenevsa. Aynı Yani sayı. iro mera belki hoşik dibe demakum ro xodber tabi. Ve cema gıştı be o evdu. Lepişti de sağladın. مثلا تولدرين مثلا سر طالع تشغلن تولدرين مثلا تف لشوان ده لكانن بله. زبير دبن لشوان قمتي يعني جبر بيجي قال لك ام هيج دلالي خوش يابن ام هيج حصيه خوش يابن جغين يجي مثلا افي كوبير دبن كدا فيتامين لشوان تنبي حصيون او دميني بالد ميني بالد بي وتكو حصيون بالج دبي ام بيجن حصيون زودشكي مثلا قوركيوان دشي قالچيوان دشي جغيني وان بيشتوان ده وحاسيه مثلا omurga kemiği serhavın tef dur da mesela ku zeda valadı binen çökme kırığı çedbi mesela evi ku zeda piştewan deşi mesela bejin bu hafta sali haşte sali zeda pişteyi deşi belki kutara nabiji ejber şikastandını çökme kırığı çedbi Allah bir gele mesela evi kusa gelek eş khosari avliyam tebdil basinan Vega hatta 4 sali 5 sali pirek pirek mesela mer edi şanslina hasiyan edi kuvvetin ama vakti ku pirek tkevne menopoze او östrojen hormonu ku kem dibi edi kemik erimesi dest petka gelek vega vakti ku mesela beje tesiri vega D vitamini beriye 5 sali tesiri vega D vitamini edi zede tesiri ku veda edi zede pişti 5 sali tesiri kem dibi Yani mesela vega maçı kuvvete koyurt. Vega mesela tuçan sali. Siyudu sali. Vega bir haberim hiç bir neka. Bla zav tişteki mühime. Belki ileride. Amrem jidar ket hole mamosta. Tabii. İleride zav jmadu abki. Hatta 4 sali 5 sali. Taçı kuvvete koyurt. Hasiyemro kuvvet kiri. Pişti 5 sali di hasiyemro hali. Bağladı bi. Orta kuvara jilbi. Piştemro deşi, kalçemro deşi. Şgayni yiji. Hastiyem ro çökmüş bir jber xo. Yani az hatta 4 sal ya xo. Az çıbıkım. Tabii. Baş jbra. Tabii feyriz. 4 sal teslim. Mesela çünkü gelek mesela roje şotu yürüyüş ki. Hareket bedenim ro hastiyem ro gelek mesela eve kilo nabi zammüme. Mesela vega em bejim moda değişmiş bu zamanı beri kusab kuvvet bun edi kıymeti wana bu. Edi vega khaltaf xo zayıf ka. Ki xo mesela xo zraf ka. Dibi hasti uçarım. Ben bejin dibi hasti uçarım. Leherem ama prani demak ko pirek pur zayıf bun jwara gotun rabana pur zayıf. Naxoş, gotu naxoş. Ay naxoş xwarne naxo. Gotu naxoşaniye ya. Wan netxostan. Bele. Zarok ki xora. Bele. Ama vega dünya awkbwa wati ku ave ku xoz zeda rejim tkin, diyet tkin. Çetkin vitaminin jber vitamine jiça. Vitamine wan ji kem dibi. Bele. Ave ku mesela bejin diyet kir xoz zayıf bu, be hasız bu, be kuvvet bu. Gelek hada hada doktor beji kalda vitamini emrenin. Da vitamini xonişam da. Mesela hatta ku am da vitaminini nerinin amzan kaçya. Yani jberi mesela ne kan ben da vitamini kem ama ilaç amlina. Mesela bejin ev şuşa vala bi damla mekan tjibken. Gelek sel avliyam tjibken pişti damla bardni. Gelek ku vala bi ev damla bkirnayetin. Gelek sel avliyam taalli xobrenin قاچخا کیما بگوری درزیه بحبا او کم آبلینه. اما این سر به بسکن ما مستقلو لگوری جنان لگوری میران هجمارا ویتامینا د دلاشه مده چی قاسیب به اما سر ویاجی بسکنن. بعضی تشکیلی جیب کن بلکه. کرم کن. نکسیرجیه مفزام میومه. بله کرم کن. بلکه ویش تلویزیون خو فکر بن. دا ویتامینی صارو کردن مازنا زام میومه. بله. و %90 ام بیشم شتابیه. و گلک ام روزه مثلا بین ساعت ده ya da pişniği saat siyada roje da fazla dakika emli xo mişan tabi bidin. Yani çıkasıcam xwan ve xwana baldar bilji çıkasıyan dermanji bistenin. Xwarin zam mühime. Bele. Xwarin zam mühime. Xwarna da jî mego hek, mego kartol, mego nivişk, mego haftada du roj masi bahri. Bejin ton balık. Alabalık. Ton balık, alabalık, somon. Ev van vitamini van zavzede. بله ساعت خوش با مست مهین دوام بکن به مجارا خو مجار کا گرینگ براستی لمدی ساج گلا اینجا سترانه کا خوش گودار بکن کرم کن
Günde biz bukte datüne ev gundajı hırabeye Vaylemine vaylemine zeryamın çufez khedone Vaylemine vaylemine zeryamın çufez khedone Hatım zeri brevinim peşikete zıvıstone Hatım zeri brevinim peşikete zıvıstone Ez dersime jvedatime kur zeran yekşikime Ez dersime jvedatime kur zeran yekşikime Kari xude kesnin zane es nesibi canikime Kari xude kesnin zane es nesibi canikime Vaylimine vaylimine zeryamın çubez khedone Vaylimine vaylimine zeryamın çubez khedone Hatım seri brevinim peşiket yezvistone Hatım zeri brevinim peşiket yezvistone Gelek spas saatatı hoş. Malat avam. Belem devam bıkın. Mamos eja jvab pırsım. Yani kemansiya vitamina D zrareke geleki mazındı da bedename. Tesiri nahoşiyendin jidike. İcaz veya pırsım jvab. Dve vitamina D. Ligori jinan, ligori meran de bedename de hejmara ve bebeçi. Mesela emin kem derket mamosu beriyan dehmeha çarda derket. Doktor derman damın hafta dijara mı dehabin vitamina D mi bakar? بله. جان کا گاشته کیجان آستی نزان زاد بيجن قيب برصا زحمة شو أبا يعني يا كو دبت شبه يعني يعني هجمار يا تماش فانا ماكو وعلاقة دار دك أبا شو يا خلق وزان بن أبا يعني درجة شقاسة أم تشبكن أو لازم جوارا يا ضعفي جار حال ده سوريا برصا برصي ضعف مهمة يعني بله وبالي كو بيجم إنسان كو زنجيبن يكو إنسان كو رشبن بله فيتامينات د بورا ضعف كيم تشدبه يعني وجود روج واتشيناك مجوز هاد بيران زوجي بيجم دقنا وانسانكو كيلو بن ضعف شيشمان بن اوبز بن ورا جي فيتامينات د ضعف تشنابه شما جبانه چنابه ايك قلب لا شوا وجودا وا زياده فيتامين تشقا تشي بيجي ترواناك يعني يعني كافي نامينه يعني يترسس تشدبه هندك تشدبه ترناك وكا شيرمجا وكا بحمله اوجي عيني اوجي هردو كاجي ايكو شير دن ايكو دوجاني نه دوجانن او شيرمجن هردوشي ورا تشقاجي فيتامين د هبه روج بستينجي يسا كيم دبه يعني
بله بله اف هر دو جی مگو مسترویجی بیجن و انسانی کو پیرکی کو مناپوز دا بنجی خوجی گوت او مناپوز جی حسی حلاندن چد که ویتامین د زیده احتیاجی چد به و انسانی کو ضعف اختیار بن یاشلی بن او جی جوارا جی جرمه و هدی قالیتا و کم دبه او جی ویتامین د بروجه چناکینانی اجا وره امسر یا پیرکا و یا ظلاما بیجن بگا دوی آوایی دا روش وقتی که البیرکا و ظلاما فرقه وی چیه؟ بیرکه ما ضعف اغلب جارا دمال دا تشخله نوسانه بله روژه نابینن تدی اواد بیجه کود بیجه گناش olmayan eve doktor gire. بله Hakikaten kudmal da tşokulun zafı pireka vitamin D derna kemin roje duya avayva roje nabinin. Jgayri ve pireke me hinek hariç هنك جوا جبونا اسلام التستر او جد وقت درتين او جد ديسا روجي نابينن وهنك جوا بيركا جوا وقت درتين جي خرا منابوز دانه او ديسا جوا وايفا بشانسن ظلام جي وقت كو درتين جدروا مو زيدترن او ديسا فايده نابينه ضعف فايده نابينن وشغيري بيجي بيرك وقت كو درتين جي مقياش تديدكن وقرما روجيل لخوتخن ويا وايفا جي ناهلن لك بين روج دست تنه دمینه جوایوا کو جوایوا هنکی به شانسم جوایوا yani ya kreme bazda dakika gerek çenekin roj ve tam bibine pişti karın çekin dakika lekejine vaki hoca gati roj tişti vaki kereye de tarafı vehne yek tuje yek koya تو ساجيب كي ضررت وساجيب كي ضرر يا نخويا تش لازمه بقاعده لازمه مرم زياده نكم وفيتامين د فيتامين كوسه د نافا ياغدا دحله نوا فيتامين دي نافا افيدا نحله لو من او ماسيكو بياغبن بدون بن د نافا وادا زياده د نافا نيفيكتا زياده çünkü د ياغدا حله نافا شيرو ماستا زياده مثلا اكو نبي ايمان بن اكو ياغي نستاند بن وجغيري به مانتارا دا زياده مانتار اكو روجي دبين هي مانتار وشيناتيا توادا جي هي او جي روجي زعف دبينن وتشتك دي جاذبيجم ان ساقتي تشوبر طافي وخدابه طافي و هناك صوربو وقتی صوربو برزان بن هنگه ویتامین د دست بکر وقتی کو چون مالجی hemen هرن به صابونه خو بشون او ویتامین د تشتک نامینه يعني وقتی چوا چون گره خو نشون حتى ده 15 دقيقه المال بسكنن کو بشون جيب اوا جمدي بشون جي بلا بصابونه نشون صابون ياغت د حلينه جبناوي بالصابون ولو في گره حتى 15 دقيقه خو نشون ورن درجه بيركا ويا ظلامه درجه واجي وتدي وقلت مرا 14 دركتيه بله ام في بيجن نانوغرام بölü mililitre yani birimi eve yani nanogram mililitre ev 14 ku derketi nava piyasada ku te pivan be dereceye hatta bista keme ku ser bista ket hatta siya hatta çila idare be idare والسر يعني نورماله سر بيستا حتى تشلا نورماله ليش تشلا حتى شيستا نانوغرام مليلتر تشلا حتى شيستا تام إداله يعني تام بقاعدة جسي شيستا حتى صدي درجة الشيستا حتى صدي وكما بيجا بري ضرر ببينه نباشه شيستا زيادتر نباشه هنك بينش حشتيا زيادتر نباشه ليش الصدي زيادتر كسين نباشه انسان کوش صدی زیاده تر به زیاده بون اوش ضرر به هم پاشی بیشن بله اجار اوا کو ام دبیجن خل دچن د پیون هر سری مهم مرد پیو چنابه سیگورتا جی سگکا جی حتی سه ماه وقت جاره کی مرد پیو حتی سه ماه دبیجه حقیقتا تنت بپیوی یعنی ساله ایکو بخوازن هرمه نکارن بپیون شو هاوقا پیواندجی نباشه ساله مرد دجاره بپیوه یک هاوین یک زوستان باسه يعني الشاش مهاجرك مرة ببيفاتش مبرسي بس مثلا أنا كم درمان بخوار مع مستا أنا كزنزان هالكشيا كيجان أستدى يعني جبوا از دي سال نكارم هرم خويني بدي حتى سيمها شو ساجل خوشي قبول ناكن ل درمان اخوتي شو وقت دس بيكر حتى الشاش ما يا هندكت هري هندكت الشاش ما تي بخوي بشتي الشاش ما تي بنري هاتبه باش بوبه دفجه برنادي اجا ادامه دس بيبكي بدوزكا هندكت دس بيبكي دولتك ونزيك اكواتورنا بشانسن بالسعود
لوره ویتامین د زیاده تر واد بینه ویتامینا کو سر صبح هزو درته یعنی بری روش کو چه آوا هيا چه قروش ببینه جی فایده ناده یعنی مثلا بیشتر ترکیه نزیکی اکواتور اقدنس جسامسونه چتره یعنی چقدر نزیکی اکواتور به چقدر نزیکی او که به چقدر دور دبه هنه باشتر دبه یعنی جوارا چتر ویتامین و زوستان و هاوی جی جدایه مثلا هاوین وجود انسان ده ویتامینی توپ دکه دجوینه و زوستان جی او جواندی هه او توپ کری و خرج دکه دکرده توپ دبه د قراجیه که زبر رشته توپ دبه و وجود انسان دون هبه یاغ بزی هبه دو هر دو کادش توپ دجوه یعنی İcazı edebunaya mamosta zararı çava debedname zararı çava degurçkan veya jibejin her insan xop vitamin acı vakti صادی زیاده در کرد یعنی انسانی که کو زیاده بر طاب ضعف سکنی و انسانی که کو چرمی تانیک به وکی پیرکا تدی انسان چرم تانیک به زودتر ویتامین د دستینه و زیاده بر طاب سکنی به یعنی زیاده وجود ده حب خواربن قد بعضی هم زیاده بخون بلا ویتامین هم زیاده به جاره که دام بیشن زیاده خوارب ویتامین د و حب دامله و درزیه بوار ویتامین د سر صادی در کبید وقتی که سر صادی در کد ضرر یک جوا د کزیاده کرشلنمه چد به د چوکادا اکلمات مویکادا کرشلنمه چد به و جغیری و د گورچکادا گور چد که زحمه مهمه گور چد که veya jibejin her insan xop xovat xunç انسان او گور جی وقتی که نوا ریدا گورچک افلاس دکه demek ki zede xwarina okey o damara da jî kireç top dibe dicive watê damara da kireç top dibe ateroskleroz tê gotin dibêjin ew damar teng dibe watê damar teng dibe sedemê tansiyonê jî watê ku damar teng dibe û ev elastikiyet xira dibe dizanî elastikiyet weke naylonê watê damar şev venabin damar zû diqetin yani şatlama çedibe diseka aorta nervus او جی نخوشی که نحوجز بیشم دمار زود قلشه از وی بیشم دمکی او پتلاشما جی چنابت دی مگو ایجا زیاده چیده به پتلاشما دی مگوش پتلاشما لازمه د ویتامین لازمه وقتی کو ویتامینا د زیاده به پتلاشما زیاده چیده به او جی دمارت ختمیره نه به سبب قریزی اول ویتامینا د اگر کو ضعف زیاده به دبه سبب قریزه و غیر وجه قلب مرض جی تدی مگو ریتم خرات کنه سانه بله وقتی کو کالسیوم ضعف زیاده به قلب انسان ده سکنه انسان جدا دمره بله یعنی demek ki انسان pe دمره انسان pe قریز در باست که انسان pe فلج در باست که انسان دمار انسانا pe ختمن و گرچه انسانا pe iflas dikin vücuda insana da çokada movikada تف کرش شد به دقاس هیا فیبرومالژی بجن ضعفی و بلکی جوی چه بوده او کرشت که نوا پراسویا نوا اوکا نوا قاضیا نوا کزیه گوشت انسان لاش انسان زیاده دیشه و خوا مرف نه حتی وسط چه به مرف رواچونه مرف جی خراد به مثلا وردکی رواتچن یالپا تدی اوجی yani zede buna ve jine başa kim buna jine başa demek ki tedi mego kaide insan ku vitamina D her dest pek doktor ji gerek emi paşi bejin doze ve çıkası lazım emi servezi klasik dem hepsek zede ji maruf khana başa u kim ji maruf khana başa le vitamin D vitamine kavsa ku laşe insana da dicive yani zede bxuy laşe maruf da demine ne ve ki vitamin mesela B'ye tiştik diye A D K A, D, E, K vitamini ev vücuda insana da dicivin zedebuna va ne başa. Bele, saat hoş mamusa disaj mamusta hoji bipirsim. Yani dikijan astede nahoşten bawe, yani jiber kemasiya vitamina D az bejim. Nagelek nahoş. Evetin orta bedid bin leşime deşi. Nizaniş berçi. Jgani mesela zarok, kutir mesela bin zubreve naça. Denek breve çoya mesela zarok. U jgani mesela nek zarok piyan khardı ben. O da kupiyan kuartin, mesela öyle bir bejin her çocuk doktoru, biraz vitamini olan birinin, hatta sema, şaşma, biraz vitamini olan beğenici. Ujgaynici mesela kupiyan mazım bu mesela bu se sali, 4 sali, yaji 6 sali kupiyan yaji kuarbi, ameliyat emrastken.
مثلا çözüme gibi selavli gelirken D vitamini, ku D vitamini jib çok yoğun baş ne bu? Bele. Büyük büyüme yönlendirme ameliyatı ya. Ameliyatı ki rahat acı, ne zor acı. Ama zarok hep ameliyat ki. Jiboni kupiyavan rast bazım çebi. Ujgayni jib mesela evi ku bazım ben pir binen bejin hafta sali, haşte sali piştevan zav zede deşi. Mesela eş piştevan de ya. Mesela eş jber fıtık yebi daveci çok piyemro, daveci ranemro, daveci kalçemro. Ama ku eş piştemro da bir hasiye da bir ku çok makriye bedurda jber evkiye, jber çok makriye. Daveci piştemro. Evi ku zede pirtin, ku zede piştevan deşi. Em filmi vandirinin, em tomografi vandirinin, MR vandirinin. Ku durda çok makriye abi. Durda ameliyatı ki kapalıya ya. Vakit çava mesela em bejin hasiyet fatsi. Hasi yoktu ku çok makriye çedbi. Sat fatsi kevin hafaf. U piştevan Yani tetkemiz ser sere hevduan bejin yani nefsa. sat fatsi. İnce evi ku sakuten çok makriye da. Ku zede eşevan haya. Ameliyatı ki kapalıya ya. Em kanulek kapalı kevne navi evki. Balonak dehne navi. Em bir baloni Doğrumen ben. Vakti ku püfden av hasi mazın bi. U ince em çimento tujitken. Çimento tujitken. Mlavi baş zaman ben. Evi ku mesela mecil malawanda yeki pir habi. Hafte salibi, haşte salibi, ya da şey salibi. Pişte zede beşi. Mlavi ihmal nekin. Mlavi ilaca, yacı mesela çine doktori kurmancı, piştevant kişinin. Lertişliyor sanekin. Havli herin doktoran nefsa. Filmeki blab kişinin, emareki kişinin. Burada ağla bir çok makırı çedvi. Ce tedaviyeci ku çok mezede bi. Emciret bejin kifoplasti. Kifoplasti, vertebroplasti ameliyatiye. Ev ameliyatı ki kapalıya. Narkoz nad nevanji. Ben narkoz. Sadece avcıya kum filmi de ledrenin. Puç dikin. Bu kalana siz dikin. Tupek dehne navi. Navi tupi daji. Balon dehne. Balon orta kum hava dehne navi. Ev hasiş kora mazındı bi. U navici hem çimento dehne. Çimentoji ne çimentoyu kurtalan. Çimento hastiyeye. Doktoran ya. Doktora tabii. Yok tekrar ben çimento kaldı bir şu anki çimentoyu inşaat et. Edinav geldi uysa bela bu ya nefsa doktor jed bejin çimento. Çimento em ben çimento çiye. Tişteki ku mesela şil bit kamina ve hışk bi. Em jed ben çimento. Bele. Bele. Cev çimentoyu kam diyor. Malzeme eke yani. Malzeme eke. Semet jed bejin mesela. Yani vakti ku tedavi ki saatken darbe khoda او مروفت كاري بريف هذا ورا يعني ضربوا خود شيء خلاص تبي بله إيجاج بوكو اختيار نين في أستي ما مستاز بيجم يعني نين أست عملياته مروفت اختيار دبا يعني بالام وانا او كان اشتحوان كيم دبا ناخذن خوارني بخون ناخذن دركم برتافي يعني شو عزز دبن از بيجم يعني اجا خوارنا وانجي كيم دبا ايجاج بو اختيار اون چه توصيه دكم بلا چه بخون ويجا بريدش وقتكم امجي اختيار نبون قال لك شخوام باش شخوام مينا وقتكم مثلا زياده كيلو دن خو قصد كان هم فيتامين امرو كيم دبيني ده فيتامين امرو وش غيني جي كو مثلا سلش امرو كو گوشت نبي حاسي امرو بي قوت بي وابي كو صا كيلولي بي اغلبي حاسيون زوزو ناشكي حاسيون sağlam çedbi كو مثلا برين çeser حاسيه وحاسي قوت غري حاسيه دي قوت بي وش غيني جي مثلا ام بيجن انك بيجن والله زي فيتامين شغل بكرم يعني صا inanış جهه ازالم شغل eczane كذا فيتامينك شغل بقاز مولتي فيتامين ذكرن بيجي مولتي فيتامين ve duruma ki sada ku em hada eczane gelek em du tiştqazın yani ku em vitamini qazın yek da vitamini وش غيني جي magnezyum بيجي magnezyum زعم mühim magnezyum وقت ku magnezyum tına biji leşim rot qadmi hasizim rot çedbi depresyon rot çedbi qomro nayta و چینکو جام بیجن نم سما مستم جی çinko mesela çinko bu yaşandına pore tabii pore ev belki baş bir ama ağlabi magnezyum da vitamin zamıyım ku emel eczane ku em tiştek jib xwazin gelek ya da vitamini u takviyek u magnezyum bir çeşidi van hemen peki magnezyum oksitaya magnezyum biglisinataya magnezyum malataya peki okte ku mesela magnezyum baxwar oksit او نافروديم روضة مني او جبوني قابضلق يا باشا اغلبي يعني زال ليش روضة ناقري مثلا مغنيزيوم بيجليسينات مالات وقتك وام تكون تشلش روضة تقري يعني تشد حالسي امرو تشد گوشت امرو تشد مخي امرو
يعني مثلا هم لشم رو راحت که حاسیم رو راحت که دمارم رو راحت که شکرم رو بی شکرم رو راحت که و جغای نيجي مثلا وقتی که مغنیزیوم کم بی هم چخاج دا ویتامینی بخون او تأثیر نکه يعني طعم تأثیر نکه الجوري كم مغنيسيوم بكرن تقول صحة جورين هنا مالات كو امش دكتور خو برسكن شو دكتور ما توصيه بك اما ام بي حمدي خو ما بكرن قال لك مغنيسيوم بيجليسات مغنيسيوم مالات شو طابلتي وان اجزانيه تفانا وشغاين يجي مثلا مغنيسيوم دا فيتاميني اما مثلا ام اغلبي قال لك مش خوش دكتور خو برسكن اما وقتكو مغنيسيوم شما مهمه بيقام تعلي خو جيب لنا كو تعلم رودا genel ده normal بيجي كو 1.8 genel ده gelek eser 2'ye bir magnezyum ro. سر دعاء Ser çiçuma am magnezyum goştem ro da tesir ke. Ku khunem ro da normal biji belki goştem ro da kem bi. Mesela kuleşem ro deji cana kram çedbi em behasizin em yorgunun depresyon var em zu aciz ben. Şağla bir ya magnezyum eksikliği ya da vitamin eksikliği. Ev zamine. Çuma magnezyum mesela arıtma suyu bkhun magnezyum teden amini. وجغيني مثلا آب چشمه سایه گله که مثلا روزی قایناق سوید مینرالی سو هم بکن دو شیشه مینرالی سو بکن جبونی که مغنیزیم رو کهی لشم رو بله ساعت خوش مامسته اما هین دوام بکن جمع بحث کرشن مجی کر خودش بحث کر بله kireç دیگه kırdım. مثلا گوتن دا ویتامینی زیاده بی ام جلد بین انتوقاسyon zehirlenme کو ام زیاده بکن اما زیاده جی yani ام حبا ما با ام بان علاج دا ویتامین زو ام zehirlenme جرابي اما اغلب يكون مثلا ب امانه شو ام درزيانا كوم جوان زاب عاملين بده مثلا zehirlenme زعفه درزی Ya şu da- doktordu şu kadar. tabii ya mesela bejenek bir ola bir fayda dit am bejen mesela derziyan kortizonlina çe doktor ola pişti değişi la çekiyi değişi ola bir derzi mi xoda ama darbak der baş mı mesela kortizonlina inan ilacanın marqet giriş xora هناك insan او marqet çetke دخل قتف بيجي والله بدرزي زعب باشا والله نخوش كتم مخوش جمدان في درزي خود اما بعد مثل حمدي خوبه هلكي او درزي كورتيزون ليه يجي وقت يكون انسان زياده بان كورتيزون لي درزي الخودن مثلا فيتامين جي صايا وقت فيتامينك ده والله بيجي والله بعلاج زعب كيمات شو درزيه قلب بيجي والله درزي زعب باشا اما وقت يكون بحمدي خو مثلا بي دكتور عاملين زياده بخون زيلان تشدبي شغين سيجي مثلا اف درزيه كورتيزون لي وزياده ام عاملين شكر çetke, tansiyon çetke, D vitamini eksikliği çetke, jgani mesela magnezyum eksikliği çetke. Yani ağla bir iş bu derzi, gelek em bir doktor ama derziye konadır. Belki carek ma hatbi. Disa bana doktor ko, pırsken. Yani- Bir jollar derzi mal kodaya. Nasıl hoca? بله بله Yani bir mesela bizim tavsiye etkin. Bir jollar ma fi khwat. والله اشتري ilacı. Abi dermani mesela nabi bir eve. Aşağı tuji amlina. Jviz afayda. Usan abi vallahi tema pır veyadık nefsa. Yani gelek eşkuam ilaca. Şu kadar derzi bir reçete antekritin. بقى هر انسان بدني فرقليه مثلا بيجي جبوني بدل انت علاجك بلكي كيريتات اما جبولي يكدي بلكي او علاجي جينا بو زهير جيب كيرينات جا قال لك علاجك كريمات مثلا بلكي فيتامين بي تشتي صار مهمه بقى فيتامينك كريم رور الله مجبري زاف فايده ديت تكاري بيجي اما كو ايش علاج بدرزي بي قال لك ايش خوان بي دكتور عم توصيه كسينا كان بلكي او علاجي zarar davi insani şberi tansiyon çebu şberi şeker çebuece mesuliyet dit kevi suyemro bu Mele nevi insan hiç kevi suyemro mele Fatih haber Bey abi. mesela tuna doktor bi tuna hakim bi gelek eşkuatu kesinlikle tu ilaca tavsiye nakhoşana ki mesela komşiyem robi cinarım robi kibi gelek otik nakhoşani abi bejola ilaç kelimat belki kelitanat Pranice ihtiyar dikir nefsa. aynı say Ve cinizam kijan ilaça bu rengiye çağı bu. peki Doktor mesela Anji. nakhoşaniye de ji moral zab önemli Mele. نك نخوشانيانا بيجا مورال وقتك مورال مروز يدبي لشم روزو باشتبي Mele. وقتك مثلا نخوشاني كما بي ام الجي شفقات سوجيني شاري يبدن تزوتر باشبي بيجا مثلا دوالات مادا جينارا دا toplum adı teşekkür sayha نخوشاني كتر ابي او تشفري مرودة بيجن شي مثلا بيجن بلفتيه ولا تباش نابي ولا افزع زورا عملياتك زورة. بي تو عمليات بي ولا شو تو عمليات بي تو عمليات بي تساقط بي يجي مثلا تشما في درماني عملت مثلا اشت شكرتو علاج شكري تانسيون بخوي تبان
تبا اب alışkın lık şey bi çima tab amnant ti dünkayı dev jwan bardi Yani dikarim bejin herkes buya doktor hedi. herkes bu doktor unca ev haberdani İsajı- gotine vanji zarar da çevre emro Yani dve mera hara doktoran. Gelek ya mesela Jigayın destek doktoran veren dermanan nakhoşa. bikarnine böyle. نخوش امرو مثلا بیجن کانسری چربی نک انسانان مثلا کانسرن اما بیجی الله مده ویتامینی خوان ویتامینی خوار وی خوار کانسر بدن من ده نما yani وقتی که انسان هایش خمینی کو sevgiji مرود هبی مثلا بیجن en ilaç بیجن آوا و پشتیجی sevgiye Böyle keyif hoşiye. كيف خوشی ویگه مثلا نخوشی کمایه ام جبری عاجز بن وقتی که امی عاجز نه خو نشانی بدن او انسان جی مورالی اخراج بی Böyle. وقتی که مورالی اخراج بیجی باش نبی Saat hoş Yani- mam olsa hep ki behna haberdin. Pişti strana eme devam bikin. Tamam. Tamam. Keremkin. Veynar 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 ey narine narin cali Veynar 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 ey derdo be dermano Veynar 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 ey narine narin cali Veynar 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 ey derdo be dermano Veylas der kabajira narine narin cali ويلاس در کواجیرا در دو به درمانو شب قید باز نزیرا نارین نارین جانی شب قید باز نزیرا در دو به درمانو وينار 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 ناريني نارين جاني وينار 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 دردو بي درمانو ازراد بمچنا به ناريني نارين جاني ازرودنم چنا به دردو بي درماني چبكم بيار چنا به ناريني نارين جاني Çibikim bir çinabe derdo be dermani ویلاس در kabajira narini narin cani ویلاس در kabajira derdo be dermani şeb qid baz nizira narini narin cani şeb qid baz nizira derdo be dermani وینار 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 narini narin cani وينار 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 دردو بي درماني وينار 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 ناريني نار جاني وينار 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 دردو بي درماني Spas gülayınca dest hoş. Belem devam bikim müjara. Xoma mesajı jwab pırsım. Yani mrovek ve çafim bike kut bedena vanda بدناوی ده بدناوی ده آنجاز بیجم که ماسیا ویتامین د هیه دگو ساله دجارم آنجا هرن دکتران خوینه بدن و ام بنرن که ماسیا ویتامین د گلو دلاشه مده هیه آنتنه ایجا مروف چاوی و فرق بکه و هر دکتران بله ویتامین د سمپتوم یک شکایتی به نخوشی توکاجی عین شکایتن. Yani dibêjin te dê nexweşiya vê esrê
هما وستيا بطلاندنا هركز بيجي وستاندنا، بله. بطلينا هم وستيا هركز وستيایه. بطلينا وقتی کو دبیجن بطلينا اف بطلاندن بحاله نخوشه توقع ده هي كيجان بيجي هر نخوشه ده مطلقه اف شخنا جبونا في نخوشه كو مرف بيجي از مرض فيتامينات ده هي مرف وصا بيجي ولا مرا اف دركت مر نكاره بيجي اف هي يعني انسان كي نكاره بيجي ليكو اگر كو انسان كي راكو بطلاندن هبه واستاندن هبه شو بسبورا شو تعليق خو تشكرن لي رنتن برا هیچ نخوشه که نخوشی تنه وکه فیبرومیالژیه وقتی که وصابه ویتامین د جی کو بنرن هنگی کو او کم به دمکم کارن بیج نخوشه توکا رنتنه نه او مرو کار بیج ویتامین د کمه انسان کی کو رواچونه بی خرابو به وصابه که تدی ما گوه که اردک وکه وردک روا هر کی مایسی د جو ساچد به یعنی انسان کی کو هم وصا کت لعرده کت و هم جدا حسیوش کستم هم جدا انسان کی کو زارو کی کو چیبون دنانه و زوبزونه مثلا گرک 6 ماه دا گرک داری نه سانه وقتی کو 6 ماه درنک حتی سال کی درنکت اف ما درنای گرک هرن با پسپورا درنن ها ویتامین د کیما انسان کی کو وقتی کو هجا پچوکه حسی خوار چیدبن درنن زارو خواره hemen henge için dinlerin dedi. Lema kemer beje iş işlem geçiyor. Yani darbazıydı. He ne hiç ne bu gerekerin bapırsın. İnsana ki ku ya zafiyem bejin hasti eşandın. Gezi eşandın. Her du laş emir her deri deşin. O jgayri beji porveşandın heye جغيري بروشاندني مثلا تشينكو كيم با فيتامين هستن كيم با مغنيزيوم كيم با وتوا دجي بروشاندن شبه ادي دجي چدوه لگرك مر وقت کو پر مروشه مر گرك بيشه عجبا كيجانج وای مر فرای وجي بپرسه او انسان کی کو بيجه کا از چوا زانبم مر فيتامين د كيمه انسان کی کو هنکی فيتامين حبه ابيلابسي هنا يعني ايكو كورتيزون يدخل يعني ايكو بحملن ايكو شيرمجن ايكو بكيلونه اوبزن اف مطلقه جراك مطلقه هرن فيتامين خويا دا بنرن جاتيكو تشون فيتامين خويا دا رنتن درجه ام بيجن بيستا كيمتر دركات شو لازمه تداوي جراك لازمه جبيستا وحتى تشيلي كيم بدي سات تداوي لازم جنين دجالي مثلا پرنكان حبان بخون درمانان بخون او چوا تداوي دستينن جوار ايكو شير ددن ايكو دجاني نه فيتامين ايكو حب هنا ضامله هنا درزي هنا انا كارم بكاربين تف هنا يعني تف هنا فورم ما بيجي فورم تف هنا غيري بيجي يا مهم جي طافه قارن هربا طافه روجي هاوين به روج دركتي به 15 دقیقه مگو اگر کلاشی هنا کی زیادتر کو وکی به 15 دقیقه کو هندک وکری به بلا حتی نيف ساعتي جي البرطابه كارم لي خو بدن برطابه البرطابه ساكنين جي بلا ورم بانيو نكن هنا کی سرب ساكنين حتى وصل تف بو فيتامين ناوا دستا دا مگو فيتامين د چناکه او جي دست نلي يعني نلي قال كاس دست خوات كن برطابه دست بردايا ناوا دست باندا ناف ملم بيجن ناف ملمه ایجار اف من اف بگوتانا ویتامینات ده اگر کو وقت کو بلی بو کیم بو چون دکتر وقت کو اف شکایت درکتن yani ya ضعفيجي ابخوا راست گله ام دبینن ویتامین ده ام راست گله دنرن اندرن کیما yani نکو شکایتکی ام بیجن خوشیج بونا شکایت خواتیه ضعف جاره yani اغلب جاره وقت کو کیم به ام چتکن وقت کو کیم به ام تداوی دست بید که زارو کارا جه 400 حتی 800 يعني جددي یک سال و 2 سال حتى 15 سالي جه 400 اونيتا حتى 800 اونيتا احتياجيه وهي روجي اگر کو انسان مزن به سر 15 سالي رابع جه 1000 اونيتا حتى 4000 اونيتا احتياج هي روجي اگر کو اف انسان کو اوبز به يعني كيلو به وكما قلتي بشير مشبه حمل به ونظام اختيار به يعني ايكو شاكري وهبن قرونيك نخوشي وهبن ايكو املم بروبلم وراهبن تشولياق بن ايكو قرون بن سراتيف قوليد بن ايكو سا الريسك نخوشي وسا وراهبن دوزاوا شونا 1000 مره 4000 بدوا
4000 ünite. Yani eku bin riske da bin doza mırve zede de var. Li ev jî heye ji 4000 ünite zedetir gerek mırv ne de. Yani ya zedetir ku mırv bide eğer ku mırv zede da bu insanlara eğer ku paratiroid hormon eğer ku kanseri kebe paratiroid hormon çeke nava xune de şwa kalsiyum zede tu vitamin D jî bidiye ceda zede بيتر قدرت خنا وصل yani sarkoidoz hebe pera naxweşeka muhime keme ama em bêjin yekî re hebe te dît te vitamin D daye ama ceda zede dibe ew ceda heye insan bimire jî yani ew sarkoidoz çok za muhime ji bo navê eva ku ez dibêjim 1000 yani insanê mezin re 1000 hatta 4000 ünite heye. Mırvê ku riske wa kêm zêde bin, mır nîzîkî 4000 3000 mırv rojê bidawa. û havîn û zivistanê jî tedawiya ne aynî ye. Havînê mırvê hinekî hindik bidawa, zivistanê hinekî çêtir nîzîkî 4000 mırv bidawa. Îja qaskedî me behsa ew kir. Behsa derziyê kir. Derziyê de 300000 ünite heye. Ew devît ampul heye. Yani cana doktor derman dedin, cana derzi dedin, sedema mı çiye? Ew derzî 300000 üniteye te da. Betir mi rovratçı? Derzî kî xwe xîlqaçexî heta mehekî gerek di nexwî. Tiştekî di nexwî. Vîtamîn de zêde. Îja ji bûna wê ku şûna wê derziyê yani şûna wê derziyê zafê insan dibêjin ya rehetî ye. Vêga til wê mehekî derba pay bikî ji 4000 zêdetir dertê. Nasıl jî yani 300000 ünite. Lê mesela hinek hene formê we hene 20000 ünite ne te heftî di cara bidî basa. Yan jî 10000 ünite hene formê we tu rojê yekî bidî basa. Ê ku 3000 te yekî bidî basa. Yê 1000 hene te bidî yani gorî insana gorî ew kewa jî mesela gorî şehrê wa jî mesela em bêjin li Trabzon be yan jî li Afrika be yan jî li derekadî be goriya wê jî ev doz digore yani. û te dî qasîdê me got ji bûna riska nexweşa jî derba ew jî û insan zarok be û piçûk be û mezin be goriya wê jî doz yani degişt dibe yani cuda dibe. û ji xeyrê vê tiştê ku ez bêjim ev jî heye ev tişta ku miriv bide miriv nava yaxê da nava don da nava zeytîn yaxê da miriv pêra bixwe hiç çêtir emil Cana ew damla didin ya mamoste. Hin kes tetxa ser nan dixwe. ew nan şûna nan da texin nava zeytîn yaxê Nava yağı. nava zeytîn çintî nava yaxê da dihele yani nava yaxê da dihele û emilim heye Hem mexandin bele. zêdetir dimehe yani ji wê awayî ve û tişteka muhîm jî heye gerçî hat gotin dîsa zê bêjim D vîtamînê wextê ku miriv dixwe jî ne aktif e yani kêr îşê meriv nayê eger ku qaraciyêr da derbas nebe û ji gurşka da derbas nebe nabe aktif. Îja lazim e heta ku qaraciyêr da û gurşka da wextê derbas be magnezyum jera lazim e. Magnezyum ku tinebe qaraciyêr da kezeba reş da aktif nabe. Lew manê insanê ku hatin eglebê cara ez wextê ku vîtamîn D didim we ev vîtamîn yani ji xêrî vîtamînê jî ev magnezyum jî pêra didim. Eger magnezyum ser di duvara be jî ji bûna ku feyde ji bûna feyde D vîtamînê bide dîsa carna didim. Ro bu ara kilo distene mamoste? Kilo çênake. Kilo çênake. Gelek kes bejin vitamin pır kilo çedikin lew raz dipirsin. Yani ev depo dibe yani dicive le kilo ev ilaca kapsa ku kilo çeketine. Mesela hessin heye. Vatne ku mıraf dide insan iştahı vetke. O kilo çetke. Çinko vetke gelo mam. Çinko vetke. Vetke nasıl? İnsülin iştahı vetke. Bele. Yani ev vetke ama vitamina D iştahı venake. İja law manem got ev doza ve zaf muhime ku zaruk be mazın be guriya mırave doza ayar bike. İja ev he vakti mesela tedavi medes bekir hatta 6 mah aglebe caran bejin gerek hatta 6 mah tıbxuy. Pişti 6 mah xwar û hat. Em dîsa hingel dipîvin derece mesela bejin 20 bu kilo pêç. İja bêje nexwaz baş bû me îdealim em ê dev jê berdin. Em dikarin dîsa dev jê berdin. Çima? Lewra îja îdame lazim e
اگر کو ام دست پی نکن ویجا او دوزا مثلا بیجم 4000 مدابونه بله. ام 10000 بدن یا جمی 1000 کی بدنی 1000 اونیته می بدنی بلا دوام که کو دوام نکه و تبی ماگنزیون دوام نکه 7 ساعت کم به ویجا لو مانه پیشی ام زیاده دوزا زیاده ددن حتی 6 میدیم دوزای کم يعني ام كارم بيجن امشي تداويه كنفسها ما مصطا يعني بيفاجوك نكو محب وخوار ما درمان وخوار اجا تام فيتامينا من ايدينا كيمه خلاص بو يعني قالك كيس دماكو درمانيا خلاص تبن باشا ناچن دكتور بيجي تام ايدي فيتامينا من او بو خط استكي زانی چما زانی حتی 6 ماه و ساله کی و 5 ساله 10 ساله مرف لازمه بخو چما لورا از رابم نخوش خورا بشم هر بر طاوه 20 دقیقه بر طاوه بسکنه کو از نچم بر طاوه اجرا بشم یه بیام بکه لا والله نفسجی گرک بشی از هرم بر طاوه بسکنم از بشوا از چومه تجاره الانسان ما ضعف جاره دناوا خینی دات شخلن نل بر طاوه نه والله امشي ما مصطا سيس بيتين سكاري خويا ما يواردك كيف حتى اندرت كيف تافدش لو ما احتياج انسان فيتامينات ده ناقصينه حقيقه ناقصينه و شو انقره ما فيش ناستينا ما مصطا اللي برا ضعف جاراجي روشتنه بله، تنه. درا روش هیچ درنای و وقتی که درتیجی و نه زیده شعله و زیده به دیکه 90 درجه کو نه 90 به او طاوا جی ویتامین د چناکه او طاوا مثلا بیجن حتی ساعت نه روزه 8 روزه مرد چه بر طاوا هجا روز درته او جی ویتامین د چناکه وجا لو ما نكيه ماسياوي بمها بالصالة يعني عم كان بيجن ساعات يازدا سرسبي حتى بشتني يروح حتى السيا برا هرم برطاوي 20 دقيقة 15 دقيقة برا ملي خوفكن وبرطاوي بالسكن برمجة تداوية وقت تداوية برا تداوية مرة لازم مثلا خلق انسان حتى كان بيجن اوفي زياده وخون زام تشب وخون في وخون افجي اصلا تداوية كه انسان قاربه خو عيار بك نیوروکیش خود کس ناشخله بله بین وکرنه لا 15 دقیقه خو هر بر روزه اوجی کو روز درکه و اوجی شانسه که وکل آلمانیا وکل دریدی روز تنه بله روز در نای وجه لوان داره ویتامین د خود بجم قید بته 1 2 3 4 درجه وی بله وجه دیسا جی دولت ما جی آیوا به شانسه ضعف درجه روز درته وقتی روز درته جی انسان من اوکن در ناکن بر روزه بله صح وإيكو در كفرجي تدي ما قول ريسك ليها ريسك وهنا أو شو در كفرجي دي صار تمام نابه ما مصدق جبو فيتامينات دي درت كم تنجاج طاولو عندك بله يعني عليك خرات كن عليك راستك دي سنابه لو ما أنا قول نزع في سجارة زيادة بسكنك وزيادة بسكنك مش السيام هرم ما مصنابه اشتبشتي السياجة وفدناك قد فيدناك يا باريس بس عم نيف ساعات عم نافبينا يازدا وسسيدا غير كمرف 15 20 دقيقة هرا بسي مرة روجي باش برا هرم برسيروني شو اف هافيني وقت مرف دجفينا اف مرف جفاندي تيرا مرف زلستانيتك بله ساعت خوش اف جي باشه يا جوا بله ایجادی ساعت خازم بره خو بدم ماموستا عبید الله يعني فيتامينات دي حقیقتا کیماسیه که مزنه بدن آمده به هر اوایی تاثیر حسدی عندك تاثیر پورمت که تاثیرات نونیکمت که تاثیر ارگانمت که از ویژن مهمه حساسيه مريش خو بره هری مهم جو حسدی بدن ما لورا لسر اسكليتي ام دسكن ماموس اسكليتان ما بدنا ما حسدي مجبو مشا مجبو كم سر نقاب السغلمية بسكن برجرينجه وجبو اختيار بونه برجرينجه جغيني فيتامينا د ماموس فيتامينا ك فيتامينا د مستند ام خوانه و خوانه خو ام بالدارن جغيني و ون وقت بسپوره ortopedi از بيجم بسپوره حسديان از بيجم برا انسان لچ بالدار بن جبو حسديان جبوني مثلا حساسيه ما بس تگو مغنيزيوم و فيتامينا د بله بتقص امراجم برجرينجه جا جغيني به ماموس جغيني مثلا بيجن چوكي مرودا كيرشن ماهي ملكي اجي مثلا ويجا يدي گوداريه ما زيادت بي مثلا من برنامج گوداريت كن يعني هشمندي زادت به بله işte مثلا sosyal medya em godarit kin em doktora godarit kin godariye me zêdet bî pêke mesela ku ailê wan de çokê wan de kêşen me bî mesela em bêjin tu pîrekekî ama diyê te bavê te çokê wan zav deşî û çokê wan de kêşen me ye wextê ku kêşen me jî ya bî tu zahmetiyê wan dibînî tu lê dirênî ku seqet bin nikarin birê verin inca vêke ku evê ku ailê wan de kêşen me bî miroda jî îhtimal çêdibî ku زيادة بي وش غيري جبوني كو چوكي مرودا جبوني تدبير مرو
ku çok emro amejin gözeke kalçe emro Mele. pişten emro durdaki çelme çene bi henek vitamini mühimmen yani madde amejin takviye maddesi ne vitamin takviye maddesi yek şu an glukozamin sülfat yek erici kondroitin sülfatı ajboni kerkerit emro ajboni çelme çebi takviye ne ilaca ev tişteki zab mühime وجغيني mesela kolajen ya kolajen ji ev ku doğayan nehrana bu doğayan krana bu UC2 Cered bejin UC2 Yani kolajen jihim spor tavsiye nakin mamosa toz sıd bejine usa aynı vaka habhana. Bege mesela sabicim Yani pır gote got lisser avkan şeye ser veya bege jeye çeşitli kolajen zaten kolajeni. kolajen 1'e 2'ye 3'e ev ku kolajen jiboni kullaş emroda amlini Cered bejin enzimatik hidrolize kolajen gel ki jiboni delaliye jiboni çok emro 5000 miligrama yani miligram olan zaf zede ya Ujgayni mesela doğası değiştirilmemiş UC2 tip 2 kolajen ya hep 5 miligram ji 5 miligram 5000 miligramlık kuva yani hazar katı 5 ev kuva mesela tkom toz tkun ev hazar katı ya ama ev ku doğayı değiştirilmemiş UC2 5 miligrama ev tesile 5 miligram juan biz aftına Ote ku mesela amelinden ev çep bağırsak emroda durda peyer plaklar ya savunma hücresi emroda vi madde dibini vi nazka eli ote ku ev savunma hücresi emroda çen mesela çok emro kıranaka ote ku mesela Parezem de bejin yani. Hemen mesela ağla bir jiboni çok emro jiboni kerkerite emro hem kuzeyde biri nada ser böbrek emro biri nada mide emro biri nada ser karaciğer emro 5 miligram UC2 o doğası değiştirilmemiş. Masa otel ku ağlayıp ku ambre için amzede xovasatken ev kerit emro super çeşit radben perçe hur mikroskopik. Otel ku kevin ava çok emro savunma hücresi emro devirde ev nişanda reaksiyon nişanda. Otel ku reaksiyon nişan cidde çok emro zutur xradbi. Mesela ev ku zede bre için çok yan zede zutur xradbi hem ev kerket ku zut hali hem ji ev perçe küçük savunma hücresi bir yabancı nastka wan çok emro zede zutur xradbi. Zutur zarar eder. Zutur zradbi. Ama ortaya ku ev ku doğası değiştirilmemiş UC2 ku amlinin vücuda emro bir nastka و bağışıklık emro agnada tesir nada var. Mele. Yani zaten ortaya ku vücuda emro pir dibi aliyek verci ku bağışıklık sistemi emro ku ne baş bi zede dujuar bi am zutur xradbi. Leş emro zutur yıpranmış bi. Zutur am pir ben. Ced bir aleyhi de mesela D vitamini jberçi önemli. D vitamini saç etke ku bağışıklık sistemi emro regületke. Dikkat denge. Yani zede dujuar bu neyi klasika. Peki orta mesela Covid'de evvel sen jber çimiren jber stokin fırtınası bejin. Yani ortaya mikrobiyat amro ağlabi leşim robqa o imhak em tkam saji bejin. Yani erişi bedenen mekir ev mikro. Ev mesela ku bağışıklık sistemi amro zede tesir zede dujuari nişane uy mikrobi da vücuda amro da stokin ev medyator zede bud leşim amro khrabu. جو D vitamini ku wî zamanî de ku ma amlant ew bağışıklık sistemiye me xisa regüle kir yani xisa razê yani wî dijwarbûnê xilas kir. Cevê mesela evê ku D vitamini bi amlînin ku leşê mirov pîr jî bî xirabî jî wextê ku mesela D vitamini bixwin zêde ev bağışıklık hücresiyê mirov zêde tesîr nada yani zêde xiratir nake. Yani te got ya mamos hatta 40 salî merev çıkar xwe baş binere hestiye merev hestiye xwe binere vitamina D raje magnezyum raje ji bo ixtiyar bûna mirovan jî baştir û em rahetiye me ixtiyar bûna xwe derbas bikin. Aynı say. İca gerek kes mixabin nebaldar e yani hatta 40 sal 40 sal cem reke dirêje birastî. Salî jî gelek dîsa em heyş xwe mînin. Yani bêge mesela ku em heyş xwe mînin êdî tesîr dike. Ama berî jî gelek dîsa em her mesela kemik taramasiyê xwe birênin kemik erimesiyê tune hinek ilaçan ji xeynî D vitaminê jî ev ilaç dikevne hasî mirov heş dikin. Mesela em bêjin nebêjin wala D vitaminiyên baş e wala D vitamini amlînim ev kêrîm tê na ji xeynî jî mesela gelek salê carek mesela pişt 40 salî 5 salî salê carek hasî xwe birînin.
كمثلا جوزكي خبرين كدور ده مثلا كميك المسيد هي أنتنا البشتي خبرين وقتكم مثلا كميك المسيا بي أم بيجن بو تاس خور بو اكسي 3 اكسي 4 دور ده دشكيجي جبر مثلا جبركو كميك تاس خور يمرو كم بي مثلا جوزكي يمرو زوتر دشكي وجغايني مثلا بشتمرو زيادة زوتر mesela çok makır içerbi. Yani ki mesela pişt bence sadece kemik erimesi için ölçüm çekin. Kemik dansiyometresi diyeceğim. Ubgorici mesela ku kemgi jgayni da vitaminici hinek ilacan mesela her şey macarak mdinevan yaji sağlayacak dinevan. Cevt kevne naf hasiyemro haşktırtken. Ya mesela bir kuan bejint aileme de kujma masır haben bence sali şey sali ku mevan işe ne dabi sali jarek am vini şamden hasiyon ku kembi مثلا وقتی کو دشکی هم زعب زلمیش من وقتی تو عائله ماده مثلا وقتی کو گوزکی وان دشکی هم گله که عملیات بی عملیات وانجی الله başarılı ne protez ameliyatı yani çivi ameliyatının ama riski vanje ya وقتی کو دشکی مثلا o yağına hasiyem roru emboli çetke davici mesela ciğerim ro ben şikastane ji kaldım ri وجغيني mesela gele ke mesela aile mede ku pir haben hem film am kişiyim işte zabeşi وجغيني mesela hem خوينا بدن Ona birinin kemik tansiyometresini şamdın. Ve mesela kun insan pirbin em zede bu anlarda işgalın. Yani em heyjuan naminen. Ama vakti ku em heyjuan minen zarok olarak em bu an bile doktor nişamdın. Em bu an baş bikin. Vakti ku em pirbin ji tezarok emeci hecmen minen. Yani dünya dor dora. Jgaynici mesela o bahse derziye kir. Tego mesela derziye de 300 bin intaya mesela bu inda vitamin. Mesela وقتی کودای ویتامینی مثلا زیاده کم بی داملاب کرده ایت مثلا ام بیشن ام مثلا مثال کم ام بیشن اف مثلا تتعلق خونی شانده یلی که ام بیشن 30-40 بی ایتا 14 ته وقتی که 14 کم بی ام دامله ام دیگر تجیب کن سر اولی گله که مثلا ام بیشن افجی بالدرسي يعني انت كذا تجيب كن حسيم رو بله بيشتي بدامله او كن damla idame doz yipken. Evci zamir me. Yani ev hatta çen mi ha devam dike ev tişte kudut beji mesela mrovetçu. Allah biz zaten vitamin A mesela yeme. her insan mesela metabolizmayı farklı ya. Yani mesela gelek virdacı. Herkes zutur racın. Tabii. Her ne kontrolü. Mesela her şey mesela bejin یک کیلولی یاغی زیره او دا ویتامین چه دا یاغی بلکه بود ضعفتر gelek اجر لازم یعنی مثلا metabolizmayı farklıya ama غنی تداویش gelek هری kontrolü. بله. Yani mesela ev tablet bilemro la kapini. Yani ne bici ola azım da vitamini خوار ola çime bertavi kuzede halsizlik emro abi leş emro beşi hasi emro beşi gelek mesela bir sali en az carık da vitamini خبرين. بله. مثلا خوجي ماجي ما شاء الله بالقي تجربه زعفه مملكه درجه كلماتك لا خوجي صا يعني قالش انت تجربه دكتور ما قش بقيمه المامور لكم مسج مسكي خو اسكن جي اسكن جنا خوش عاجز نابن بله يعني كيف انت كنا خوش تداوي كان هي جوامين تعليوا مينن يعني مثلا والله تيما جنا برسن ابراستي حقيقه جي بهتر جيران خودنن حواله خودنن تجي تك بحث كر يا ماما نظام كيجان علاج درمان وخوار جمره باش هات هرب تجي بكره halbuki amca doktor am bu pırsın doktor şoya bersiva mı bilmem icab ne yapırsın mesela kortizon ilacı zani ki zav acaba kortizon ilacı belki mucizeyek bir şey ama baliyek bir şey mesela çavuki çavuki hocacı go mesela vakit çav kerkeki şureki du devi evgvi. Bele. İki ucuk keskin bıçak bejin Türkiye. Bele. Her doğalıcı tuğca. Kortizon tişteki acaba. Ku zedeci mesela B doktor amlinin او mesela da vitamin eksikliği çetke. Tansiyon çetke, şeker çetke, yağlanma çetke. Ujgayni mesela goşt emro tanık dibi, cilt emro tanık dibi. Ujgayni mesela ev kortizon ilacı zu tesir tke. Vakti mesela derziyek de zu tesir kir, aklı emro da zu dmini. قلبي والله بيقدر يزيد خدها رب ما سرقها عشان تجي تخوب ده يجي مرورة بعادة هر ما هيك كان نشان هر دركي بيشي بشكل خوشكت شو يقدر يزيد كريه ما الخوب ده يعني دفعم بيرة شتى درمان نكرن وكرم كمامسة او damla جمني قلتنا damla واجي هر damla ki 1000 üniteye 1000 ünite yani 4 damla zedetir çenabe ya damla ya 3 damla ya 4 zedetir 4 ya 6 damla yani çava yani doktor damladı da mı? Damla he, yek damla. Çerdilop am 1000 üniteye.
يعني انسان كوش 4000 کو زیاده تر بستینن هي به زیاده چه به يعني مرش 4 زیاده روجش 4000 ünite de بجد زیاده تر ندن لو ما ند بجم او داملاجي 4 دلوب يعني يا صاحب 4 دلوب يدي زیاده gerek مر نده بله saat خوش اما devam بکن بشا داوی دجی 15 mikrogram 15 mikrogram fazla mikrogram بله saat خوش اما devam بکن لیاب که ما بهنا خبر دن دیسا من نابرکا موزیک بدن جگلا اینجاز اما دیسا ستانکا خوش گودار بکن کرم که کرم که از ویسترانی دیاری مالباتا استپوینت و خبت کاروان از خوازم یه دیاری وان بکن و ورا گلک سپاس دکم سلام ورز کرم که بله سپاس gelek spas gülayın caz malata va dest xoş em bejin û çend pir satine em bi pirsan devam bikin mamoste işte pirsım nizam beşaweye ne beşaweye yani ji ber kemansiya vitamina D'ye ne D'ye nizanim Selim Elçi mesajek şandiye dibêje di mîda qîza min de birîn derketiye kilo nastêne û her tim bê halî pêr heye يعني نظام تکلیه کماسیا ویتامین د هیتنه جبر چیه تکلیه ویتامین د تن اف نخوشیا میده نخوشیا معده لاف نخوشیا معده د بس دم ویتامین د کماسیا ویتامین د لو رابر خورک ناستنه ناخو مگو نخوشی معده و یه رویا د دې محاندن وقتی کو چینابه د بس دم کمبونا ویتامین د
جا ev mesela birind meyde de heye ya jî roviya da hebe nexweşiya meyde û roviya kesinlikle dibe sedemekî maya vitamin D. بله Li ev nexweşiya ku em bêjin derbasbûyî be gerek tedawiya xwe dermanê xwe mede bike eger ku tedawiya xwe dermanê xwe neke yê paşroja we yê vitamin D jî derkeve meydanê em bûne. انا خوشين ميده قالوا بخوينه درت كيف ما مصون جي بسبوري داخليه هنا دماكو قالك كستين باوا يعني بخوينه درت كيف تشاو مره فرق دك Yani ez çawa bêjim bi xwînêra dernaye. Yani ya ez bêjim bi şikayeta meriv bê derdixe bi şikayetê ku dibêje ez wextê dixwim diwerimim yan jî ez wextê dixwim ez pê aciz dibim wextê ez xwarin nexwim ez başim ya jî wextê dixwim ez vereşim yan jî îştahim ji xwarinê re tune çiqa roj diçe ez kîlo didim zeîf dibim yan jî dibêje wextê tiştekî min hişk xwar ez pê aciz dibim wextê tiştê avî ez bixwim ez pê aciz nabim bi şikayeta meriv pê kare derxe lê teşhîsa ku dîsa jî meriv bêje meriv deyne endoskopiye. اندوسكوبيا نفسه بله ساعت خوش پرسه قادن هاتي اوجي نظام بتيكليا و بكيماسيا فيتامينا د هيتنه ل تماشوانن ما دپرسن ما مستم دي حتى كو سيستم ورم برسوام بدن جي ديار بكره مساجك هاتي دبيجه لاشم هرتم دخره و دمك درجه لاشم ده خوراندن هي دبك گلو سدماوي چيه لاش خواراندن جی اغلب جاره سدمه ضعفن لویتامینا هستیا اف هي کو ضعف کی مای هبه انسان خویدان ده خویداندن چه به بله بله خویدان شوره ناو خویدا سودیوم هي بجاقتی خویدان شوره لاش انسان جیاتی کو خویدان ده او شوربونی جی مابه خور چتکه لی از نکارم بیجم اف خویدان نکارم خور از بیجم مطلقا ویتامین دیه ev jî sedemek yani vitamina D insana da wextê ku kêmasî hebe an weke menopozê hele ji navkê jortir insan xwedan dide weke menopozê ew xwedan bûn wextê ku meriv banyo neke serê xwe neşû ew xwedan piştî çend deqedî dibe sedemê xwerê ew xwedan wextê ku xwer çê dibe meriv dixwazare tê keve serê xwe bişû lê vitamin D vê çêdike lê ji xeyrî vê ضعف نخوشی دی هنه کو ویتامین غیری بیانی خوره چتکن اف سده او جی استدامک yani. Yani merev rast nikare beje kemasya vitamina jiber kemasya vitamina D ev çedbe. Dve merev lekolim ke dve merev hero bijişkan xwina xwe binere tax le xwe bike. Vitamin D yani zub zuji dernake ve yani merev gerek lekolim ke. Kemasya vitamin D xwedan çetken ve jizan. Xwedan çetken bi غيري مثلا بيجن ببركي ناش خل دلار وانا جي مثلا قران مزعف شدوي بله ما الرجي هي الرجيه جور بجور ويوز هي ويوز هي منطر هي الرجي يعني سدم ضعف زونا هي سدم ضعفن يك جواجي فيتامين د امكان بيش بلكي اف شو بي دكتور جي او كي نديت تثبيت نكر اما كنت تثبيت نكر من اغلبي يا بسيكولوجيكا يا جي الرجيه بله پرسه kadın atı mamusa veya jwa pırsım دبیجاز 65 سالی من دبیج بو هستی من گلو آوا هستیان باشه نباشه yani bahsa avdon kez avdon bere peki avdon yani buna başa ben zeden ava ilik dibejin ya bele ne zede yani mesela nakevici dermanı ilaca belki كيف مروجيرتي خلطوا لا خوش جي ما انا خداك بو بس كري حطي دجارك بخوا نزيد جي نارو مثلا يعني ام كيف يجي بلا بخوا اما ناكفيجي علاجا ناكفيجي فيتامين يعني كيف يجي تبدا بعمل شك نبي بله تصو خوجا بله وزيدا كوليسترول نزيد بي بله مثلا هنكس شي دشن شوربه او كبت خو ما مست سروبيان وتخون سروبيان جبود بيجن كولاجين مثلا خاصي باش شكرته بيجا مثلا كيف مروجي ورا بلا مخور مثلا انسان تشوكي واندشي دركي واندشي كيف كلا باتشيره تشتي صار نهايه اما بزورلا وان نخوارن يعني بيجا اصلا تو تاثيريتنا بيجا كولاجين دورده نه كولاجين انسانيه كولاجين حيوانيه جو كولاجين حيوانه جي مولكيولي زياده روفيه مروده جي زعف زياده نا عاملين يعني زياده اميلي ميون شنابي يعني كيف هم روجيتي حفتي ام كان بخون يعني ضرراوي تنه ضرري شو هي
کو کلسترول امروز بیتی زیاده یا غیا راپور بیا بدوانا نوسا مثلا دامار امروز تصمینی قلب امروز امایچت که ضرر يجي اصلا زياده وقتك معروف خوار افا جمدي سري بخو فخوا دقرسه وقت معروف سرو بي وخوار مطلقه جرك معروف بيشتي وقت چاي تشتكى جرم وخوا اللي افهم يعني زبونا فايده خلقي از بيجم وقتك خوارن بلا افا جمدي سري ناخذ وش غير يجي مثلا ام بيجن حابي كوليسترول يعني انك انسان شغلك كنا عادت مثلا بيجي كوليسترول عندنا ما كنا جوش تخون تشكي اغلي تخون حابك جي سيدة دافيجن رجال الله كان بي اف حابيجي بلا اتكيد تاثيري خلاص بك يعني تشكي صاجتنا يعني تشكي هو والله ما كنا باشا بله زعف انساني ما زعف وصن دي بجاز حابي كوليسترول دخوم از دل خواز بخوارنا كارم راحتكم ان خوشين ايكو نخوشين شكر واره هي اوجو صانه دزيا خو خدخن وباشا تي نواخو تير دكن شكر دكن شيران دخون وهنجي شبش دخن هر شي دخن بيجن مثلا رجال تخن بقلوت خن شكر امرو كيمتك صاد بيجن شكر امرو كيمتك بيجي مثلا شكر تخن كونتراليسيونر هرمون هند كم ندبره دوي اري ده مثلا شكر امرو كيمت بي بيشتي مثلا دو سه ساعت دیسه دست بید که جلوی وقتی که ما خوارن ام شکری خبرین بلکه کم درکت اما پیشتی زعفت زیادت که بله يعني او هفسنجيا بدنا مخرات كمان يعني خوشاني نيشه ليسكنيه نيشه ياريكنيه قال لك ايش قام هيش غابين بس ابي تانسيون انا ابي كوليسترول انا ابي شكر انا ابي نخوشانيه جدينا بله جغني اب انسان شو قال لك تون مثلا تون نبيچنن معمولات تون عاملين ابي زعف جوانا زراره شو هم هرتم بجن ازدي سويا هري داوي بيجم ما مستدماكو مجارا ما لسر تندرستي به ام هرتم بيجن جغارج بو كشاندنا جغارج بو تندرستي امروان نباشه بيجا مثلا بيكو عراقشي الكولي مثلا بيجن انسان ما تفدا برفت غيايه انسان ما تفدا مثلا امري خود جارك ده بشتوانت كبي برهف وجغني مثلا فتغناك انسان فتقوان كو زيادات بي دافيجي بيوانج بري فاش بينن بيجا تونا دني فتغي اوكا اغلبي شخاريه يعني داريكو فتقي اغلبي شخاريه وتشتي جران كواملدن بله برسا كادنات يا ماما صو برسا مسر سره هدوتين هر داويم وانا جي ببرسوينن دبيجاس 5 سالي ما چوكه من جانا تيشن جانا باشتبن گلود به ماموسه و چبيجن بيجا وقت كو چوكه امرو ديشي اف خبرجي كيمرو يعني اف چوك دبيجي دمدا تشتكي دمدا عارضه من بني شان دكتور ده كدكتور بلا ليبريني كدكتور دول تدبريني ك دفدا ما اسكوزي يرتيا دفدا باغي يرتقى وش غير يجي مثلا كيرشان ما ديسقا باغي بلكي نجي دبي يعني وقت كو سري اولي ايش عارضه كو زيادة نكر بس وقت كو ام دجي نامينا ادي افكاريت خلاص دبي خلاص سقط بالنسبه لي وقت كو زيادة مثلا سقط بون بي بروتيز عملياتي لازمه اما كو ام بريده كو ام خوت داوي بكن كو بتشك شو كاميرو بشي سري اولي مثلا تبع سنه فيتامين كر ما جو مثلا عائله مذهبي بشكل شو كيما بشي ام تشي بخون ما جو جلوكوزامين ما جو كوندوتين سلفات جي فيتاميني مغنيسيوم جغيني مثلا افوكادو جغيني مثلا كولاجين تبي كيلو عاص değiştirilmemiş صعب عسكر اما شو كيما رودا ايش كو زيدابي قال لك ما خد شان اورتوبيد دكتور بدم لا اورتوبيد دكتور ده المعاينه بك بل فيلم يبريني بل الام ار يبريني كدور ده شي هي شبوني كو زنده زيدانك وقت كو زنده بك تداوي زورتره ماله جغيني يجي مثلا ما جو مثلا سريع وليده ام كانت شي كان كوك جه تداويلاريه بابك قردون قاندان كوك جه تداويسيه طبعا الترناتيف شي كان روان بيجن افيكو ام جو بكي خو حزناكن دور ده يغيم رويا دور ده كوك جه مزديه ام ياغي شرنغيلدن كوك وجوان جي برجيدن وبشرنغيل ناف شو كيمرودن او شو كيمرو عادك باشتك ماله ساعت خوش برسا قادناتيه دبيجي از 65 سالي ما دماغ از دقهرم و از دوستم جيدا لاشي من درعله باوركم درونيه نفسها جبر شيء ما يعني جبر وصان بون لشيت عالي يعني خو حاسس يسد مشتكا يعني بلكي مثلا ام بيجن بلكي شكري كيم دبي يعني بلكي قالك التعلي خبرينك جبر شي صاد بي بله مثلا انسان زو صاد من جيجد من زو خويداندن وشكران نزم دبي مثلا زو خويداندن لشوان او دبي مثلا انسان ام بيجن شكران زياده يشد بي انسان جي شكران كم يشد بي
بله. که گلیسمی جرد بیشم بله. وقتی من مثلا باش زنی و ویژه جو پرسما مست پرسکاتیه جمرسینه محمد شافی دمر fotoğrafı خوش جمره شاندیه 13 kilo daye beberiya naha 125 kilo bum naha 13 kilo da o marka tişteki daye lem nikar marka bidin vaka çabecim ne derziye vaka xurek az bejim vaka tost etxinav ave le mukabna nikar marka bidin dbe 13 kilo da و پشتیکو مسازده کیلو دا نهاز برحتی رازم لاشه من نای شبریه نها بنچنگی من دورمی بانه کاز خوباش استکم دبس 53 سالیمه و fotoğrafı خوش مرشاندیه ماشاءالله پر کیلو دایه اجبو کو ببا میناک از و پرسه و مساج دخینم ماموسته کیلو جبو حستیه مرف جبو تندرستی امروف مرف چقا سپورا خو بالدار به چقا خان و خوانا خو بالدار به چقا ویتامینه خو بنره خوینا خو بنره دما کو کیلو مرف زیاده به دیسا تاثیر تندرستی آمد کنم سلامسته دادیم بلکی ما گو بلکی یو وقتی نه تماشاوان به هنگه گودار نکرد دیسا می بیجن ما گو انسانی که کو به کیلو به قلو به یعنی اوبز به او انسان پیرا جنورمال انسان زیاده تر احتیاجی و بال ویتامین دی و هیا و جبوناوی دوا انسان داجی ویتامین د ددی مجاره مرسل ویتامین د از و بیشم بله پاش از سر اوبزیته بیشم بله جبوناوی د انسان کو اوبز بن ویتامین د زیادتر احتیاجی بال و هي و هي نه ممکنه کو احتیاجی پی بینه جبوناوی انسان اوبز بن شو هر دایم gerek vitamina خو کنترل بکن و زیاده دوزویج زیاده gerek بکاربینن به عملینن ل اوبزیته قلوی نخوشی که بسر بخویه یعنی بامسزه یعنی شو دبه صدمه زحم نخوشیه وقتی انسان کو کیلو ده زحم نخوشیه خلاص دبه خلوی وقتی کو کیلو بدهش تانسیون خلاص دبه شکر خلاص دبه قریزه قلب خلاص دبه کلسترول خلاص دبه یعنی رابون و رواچون خلاص دبه او مگود بونگی استو آرتیک ام بقرطاسی ببرس ور ماموسا هم گلک فرصت ما تشك بس طبعا قلت نخ خلاص بخاز ماموسا او استو آرتیجی چد که بله حسیات پرچقینه یعنی زحم نخوشیات چد که کوجی خلاص به هیجی بده هیجی بلا بده هیجی بده بس افضل مثلا بعض علاجك كريه بلكي علاجي بلكي شايك بي بيتكي شاي سي بي يعني بله مثلا بيتكي شاي اغلبي بدن مرو ابا مرو كيمتك وش غير يجي مثلا اف علاج درمانك وجبوني ضعيف بوني جبوني كيلو كوان بدل اغلبي ضرره وان زعفتره مثلا اغلبي كو منك شاي هنن كو ام بي حمتخون ام بي دكتور تخون چنك گوچ كم روجي خراتكن جبري سيروز شدبي اینجا درومه که سال مثلا سال زیاده کیلو دایا بلا انسان را بعد یتیسیانک تام کیلو کو امدن باشش مرورا لام بنه کنترولا دکتور اندن اما بلا دکتور یا دیتیسیان یا da dahiliye doktoru doktor sa kanç cihati başan bla bawan o nişamda ka ilaç zarariyen yan hayantına mesela ku insan belki ev ilacı ev dermanı bitki ilacı belki zararlı bir tavsiye komşuya okir halkı tevci zarar استفاده کر و ضرر جکارن aynı دین şey پر سر evdute mamosa heri daviyam kurtasi bu bersivinin bağırdıkın veya beşavaya mamosa dibece agit mesaj ekranı şandiye dibece spenci pen salime sers be hatta evar yazdım şimdi nigemin nayeşe ledema ku azradzem astekhotetkhim navinan bine nigemin dışavute bağırdıkım şakire ne olsa او جی قرام پرته گفت krampa an şakire huzursuz mam bacak sendromu huzursuz bacak sendromu çedbe وقتی کو ضعف سر خود گراد نایشه وقتی خود رشت که او ايش تفت سکنه دست بيت که او خوینا وی وقتی کو لور دجفت توپ دبه ödem çedbi و جلور وقتی خود رشت که به ادم جی و او که جی زیاده چدبه انسان وقتی کو خود رشت که وجا ضعف جراحی تدی مگو نخوشی روماتیزم هبون یه بای هبون وقتی مرف حرکت دکه نایشن وقتی مرف رودنه دسکنه هنگ دشن بلا هرکی جان بشه ادبیجم هر بار روماتولوژی باشه روماتولوژی بله بلا خیلی وجی پسیکیاتری جی چدبه چونکی sıkıntı stresi binde هست stres şeye nefsa bele و Caner Canjmer'e mesaj ekşandiye de bez çülüp peynit salime dve midamın teşe her tim doğru me demak az demeşim behnamı dıçke
دوستي من ده عالية راس ده وملي من ده هرتم بوچفون هي بمليم بوچ دبا فوردك بشاوي نفس ما مست او بوين فطر فطر. بلكي بوين فطرية بي بلكي مليون دا كريشان ما بي بوشبون هبي درومك önemliye. بله در خود نشان ارتباط دکتری بده تبی معاینه بکه بلکه امر لازم بیت الامر یوان برینی دستی خو ملی سویت در معاینه بکه تقولی مثلا تداوی نشام ده اما اگه مثلا شین تا 5 سالی نه تا 5 سال 5 سالی هر لنا خوشحالی زیادت کن yani kış biçili 5 6 سال yine Pirsa kadın hatiye dibejgelek slave xwe ji batmanê ji Fadil Xwecera dişînim. وعليكم السلام. Bele dibêje diya min dema ku hingî telefon ser serê du te nikam mesaja bixwînim cana. Diya min dema ku dimeşe û dema ku li ser niga pir dimîne nigê wê û çokê dewar min dibe gelo ji ber çi ye? ادبجن قي بكيلو قلويه Kîloyê re اوجي بيرا وارث جهبه وارث جهبه أمر سربيا سربيا ضعف سكنه دي صابي دورمن وبيرا قلب يتمزليك اوجي هبه دي صا وسربيا كو ضعف سكنه دي صا بيدورمن واجر او انسان اجر او زياده خوي كيف يجرى وريت تشتي خوي بخوا خوش خوي نبارزه دي صاجي يبي بورمن غير يجي مثلا كوزيدا بحركات مينن مثلا دام رودنين كجارك رادنا سرخوا دور دجي ورماندن چدوي وقرچك شي كنا شغل بله saat xoş. Ji batmanê ji gundikê mesajek hatiye dibe ez nav tineye navê xwe ne nîsan diye kare navê xwe jî يعني gundewê mamoste. ناف بيجن جنا اغلبيه وزن مثلا ناس ما بكم يعني Dibêze 48 salî me cana dibe bêhna min zû diçike. Cana ez karê giran dikim pişta min nayêşe lê ez rûniştim me pişta min zav têşe dibe gelo doktor çi dibêjin. نخوا مجرى بيجن بلا هاش خلاص شكرا بقرا Bigere karê giran Şeker bike Şeker. ne رونشت كيري ناي rûniştin kêr nayê. هنا كرا اوكي بالعرض صوبرجي يعني Soberî bele. صوباري بزامي طبيب لو بله. ضعف واجي افيد بيجن تفجد بيجن قي الروماتيزم انا Ve با navê min Reşat e mamoste. ها رشاته Reşat navê Reşat e. وكيل از تشوا بيجم سلام خوش باطمان تورا وهلا بالطيبتي درا كنت شغلم شي باطي جوج تورا ريت Saat xoş mamoste. Dibêje ez pêncû neh salî me dibe nigê mî nî çepê de qetandin heye ew lîft bêjî ya mamoste. Ere qetanda menîskûs heye. Doktor dibêje ji bo ku emirê te zêde ya nikam te ameliyat bikim bê gelo mamoste wê çi bêje. Pêncû neh salî ye. منسكوز يرتم بيجن منسكوسة أغلبي قطان لي بچوكن مثلا بيجن أنا إنسان بيجي والله çok يمديشين جملة قلتن منسكوز يرتقي أما شو ما سيحب دكتور جملة سيحب قلتن عمليات يجو عمليات نبا أغلبي أب منسكوز يرتقي مرو بچوكن وقت كوز زيادة مازن بي أبتكبين ناف çok يمرو دوردا ألقي يعني çok يمرو دا ألقاندن تنبي satmandın تنبي بعمليات تداويون çedbi Bele. بما بريج بعسكر ما göbebek kordondan kök hücre, PRP tedavisi, karın yağından kök hücre. Mesela bejin göbek Tedavi musajı hene yani. Tabii. Yani tedavi on zav rahat. Mesela göbek yavan yağt kişinin van kök hücre van jet beşerin fazla dakikada nif saatte. O derziyek çok emrod ben çok emro hemen isküz yırtığı kireşen memro bağ yırtığı tev başt bir. Bele. Bir ameliyat. Yani her davi Dermanı ya ama mesela çok iyi de takılma, kilitlenme tenabi. درماني ولا شيويه Tabii. Vücudu emro de. Bele. Kodu Teala saat şekil acayip mro çekiriye. Vücudu emro bua mro başt yani. Vakti Bele. kal hayş koy. ben bibin doktor Sevgi ama efendim veya sevgi- gotna karaste. Vakti hiskandın, sevgi, şefkat, ilgi ev mro çetir başt yani. Bele saat hoş mamoste. هو كده شعره سنسن Bence sevgi en güzel ilaç. Heskirin hoşe. Yani purseme ser hevdu tempur vakte mecine ma hatta ku jdisteme var ama biber svinin disa purse katiye de bejes 65 salî me de çokê mi de kireçkirtin heye gelo avgerm ji bo çokê min baş ne baş. Vege mesela çok emro da avgarın başa ama ku ziyade kireçlenme hebi. Ujgayni ku kerkerik serine ma bi. U ziyade mesela bağı edi şefkatiye hebi. Ku amkan mesela duse adım herin دور عمليات لازمها اما دبريه دجي تداوي كيزاف باشا مثلا بيجن سريج كركريت نمايا افرد 4 ديسك يشان مسيه
دوان دجی کو çok emroji rast bir zede خوار nebi دوان دجی mesela hidrojel tedavisiye بله بله o ki dolgu maddesi ledden hatta kus emri o dolgu maddesi şey خلاص dabi بله burada demini burada tedavit ka yani hakikaten hingiku yani Began canla tedaviye baskin jbori bizam ke tedaviye sanen Began mesela ku godariye matkin belki komşuya anda nahoşani ki usabi bejan lama tişeki usas sakiriye ke vici araştırmış ben bilgiye zam mühim yani mıhamın mesaj gelek لسرسري هفدوتين لوقت ما نما برام عفو بكن تماشاوانن ما programa kadın telefon jidikın hingi ku serseri telefonu nikar cana mesajan jibinlerim bu ana haberdim belki em her yani telefonu ve telefon killen bıxabnam dvaşana zindi de nikar telefon an jibekin ledi sadece telefon dikin tişnabem bejin hatta gudistemahat me bersivanda ez bejim Pasporê nexweşiyên daxiliyê Mehmet Fadıl Edebalı. Mamosa gelek spas dikim. Malata va te herî dawî çi bêje ji me re? Ez ê vê bêjim ez bêjim piştî heta binî min guhdar kir ev pirsê ku hatî deqina ez bersiva wa bidim ez direnim yek jî ayde me tune demek ki ez dibêjim ez karim vê bêjim tiştê me negotî nema Bele. tev guhdarî kirine fehm kirine Me her tiştî bersivan. eger ku tiştek fehm nekirbûna yê bipirsiyana Bele. ez dibînim tiştekî ku ayde min bipirsin tune bû Mala wava. yani ez wisa texmîn dikim tiştê gotî me tev gotine tev demekî fehm kirine Me berfirehî îro basam yani ji min nepirsîne tev şima pirsîne yani hakikaten cana temaşevanên me zavdeşe bele cana temaşevanên me ku doktor dibênin yani nadarin ku doktorê çi ye çi ew kan rahatsız bûna wan hebî mesaj me re dişêrin wîn jî heta ku distewete mala wava û bersiva wan didin tişnabem bêjin heta ku distewe keyfa min hat demekî fehm kirine ez wisa karim bêjim saat xweş gelek spas Eci belki fehm nekirbin ew jî dibe her du ihtimal jî heye Pispora ortopedi û travmatoloji operatör doktor Ubeydullah Sevgili mamosa gelek spas herî dawî tê kurtasî ji me re çi bêjî o deş tarazvi yani ev bilgi davi tamim me gozam mühime bele وجغيني ما قطاف وجغيني دخوانا دجي ماسي مثلا دبيجن حصي افنا قرن تشكي وساطنا وتكو دشكين مثلا بي ماسي نقرن اما ماسي زعفاي ديوانا bele بدل ماسي بحري ton balık somon balık ala balık جغيني جي مثلا هيك شي رانك بيجن مثلا هيك سبيا قوريا zerka heke سبيا هيك شينجيا gelek spas مثلا هيك شينج زعفاي ديا لا بيجي بزمن saat xweş mala tava mamosta Stranbêj Gülay İncaz dest xweş gelek spas dikim ji bo hatina te müzikşen Ali Ekber Ergün Haluk Devrim Keskin Sayı Mertem dest xweş Bînerên azîz me vê heftê jî programa xwe dawî kir heta heftadin bimênin di nav xêr û xweşiyê de dem baş. Yaramın yaramın karamalamin Yaramın yaramın sebiradilimin Yaramın yaramın sebiradilimin Yaramın yaramın karamalamin Çavire şu belek tebida kıldane Bejde yari zirabe binarhane Çavire şu belek tebida kıldane Bejde yaram zirabe binarhane
مراد لي